kweli maarifa ya Mungu ni ya ajabu sana. Angetufunulia siri kuhusu siku yetu ya kulala mauti, je, tungeishi maisha ya Ukristo kabla siku hiyo haijakaribia? Hapana kabisa. Mungu ni tajiri wa hekima. Kwa kweli maarifa ya Mungu ni ya ajabu sana. Angetufunulia siri kuhusu siku yetu ya kulala mauti, je, tungeishi maisha ya Ukristo kabla siku hiyo haijakaribia? Hapana kabisa. Mungu ni tajiri wa hekima. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili. Ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye nia za maisha yetu ya Ukristo nayo kesho tung'ang'anie ufalme wa Mungu kwanza. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili. Ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye nia za maisha yetu ya Ukristo nayo kesho tung'ang'anie ufalme wa Mungu kwanza. Sote twafahamu dunia inatudumu. Tunajua kwamba tunakufa, ila hatujui siku wala saa. Na la kushangaza, bado twaishi maisha ya kutojali. Twafaa kuishi tukijua kwamba leo yaweza kuwa siku yetu ya mwisho duniani. Sote twafahamu duniani hatudumu. Tunajua kwamba tunakufa, ila hatujui siku wala saa. Siri hii yanishangaza. Bwana tufunze kuhesabu siku zetu kwa hekima. Tunapoishi tuishi tukijua leo yaweza kuwa siku yetu ya mwisho duniani. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili. Ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye nia za maisha yetu ya Ukristo nayo kesho tung'ang'anie ufalme wa Mungu kwanza. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili. Ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye nia za maisha yetu ya Ukristo nayo kesho tung'ang'anie ufalme wa Mungu kwanza. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili. Ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye nia za maisha yetu ya Ukristo nayo kesho tung'ang'anie ufalme wa Mungu kwanza.
kwanza. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili. Ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye maisha yetu ya Ukristo na ya kesho tung'ang'anie ufalme wa Mungu kwanza. Kifo kimekuwa tisho kubwa, kinachukua wapendwa wetu. Tumesononeka mioyoni mwetu, tunaomba Bwana tufariji, tuhurumie. Kinachukua wapendwa wetu, tumesononeka mioyoni mwetu, tunaomba Bwana tufariji, tuhurumie. Asubuhi njema yaja, makaburi yatafunuliwa, walolala watafufuliwa, tukutane nao. Kifo hakitakuwa na mamlaka tena. Asubuhi njema yaja, makaburi yatafunuliwa, walolala watafufuliwa, tukutane nao. Kifo hakitakuwa na mamlaka tena. Mayatima watakutana na wazazi. Kibanda ndori ko barucio kaindiri uyo tagete kuganya bageni akuganyira para baire nyumba bali basoira mukutano family ya ino family ya Kirongosi na Okenyoru na wanta getego tebanga tinda romo ngina steria mukira tinda morora ono batiga akibakoraiga mukira nga yakale ne chikolera kale na chichi nyumba na steri kerubo tinda morora ikona bonta getego tebanga ngo chaka tule tutarachaka nabona atakange umurandi abwe kanisa yo nyanga sagochia atoe fasi yugo tuchakia umukutano bweli tukolia lero igo musomba somurandi yukabeti karibu asenge ncho ye fasi amayinga kwalega nilibosia mangana mange toigo lingo nelingana na litora nyoro guseneka. Bwana Yesu asifiwe. Yesu abakwe
ayore moyo kwangire gukwana Yesu abakwe yes omonene no muya oyo minto chemisio nyango urarire isachinde na babantu barabori ngakire abantu abasareke metu pako nyango oyindi arego chekanisa. Bwana Yesu asifiwe. Onyanga abatisire ekera arware taga chagasaberwa ababuya ekera ababuya agatabona mbatizo bakabatiswa n'omonginoye tukerimo bakagera no kwegena onyango nande marerie kamoiranera akaira nankara monginera akagenderera. Bwana Yesu asifiwe. Aro bono intuto konyara kuna chekina na tari mukristo igo bako na chekina nango na Nyasaye monyene ngakibona marika goteba igwo igunga ki nke gwango kiore no kugose togokora gento kieke togokwa. Saburi 49 nchakere omostari 10 amarieta nkomanya muremaye katika turasome bukweyo egoteba igo bonsi nigo bamanyete ngano nyana abantu abangaini ngokubare teba amina. Bwana Yesu asifiwe. Honye kumanyete bunoro mungaini togoku igo koreta gento kieke oigo ko ingaina amaku ani Bibiliya tatebiri bunna no nyamba manyete bari bara abangaini abanyasemi abanyatigiri ogo kungo koreta gento kieke inkorororo kuikokwe ebetereretie nago ikanobo mungaini go ikokora gento kieke okwe naende yamenya goteba iga nabo igo na barabadiri namachara eriyo batiga abantu abangao bakoira chinibo chiabo. Bwana Yesu asifiwe. Ekeroro mungaini ngokuore gokobo moriri ngokuore gokobari ichara ngokorore gento kieke ngokuore bono ngakiyare ngebuya ekiagera twareganigwe twatebigwe buna makweri igebetereretie aro amakweri igebetereretie abatore moyo ingakirene turakore onyama kweri abetereretie eriogondi korata gento kieke indirororo eriogondi ririeri Yesu mwana Nyasaye orio bambe tuo musaraba akabamberwa macharayo akabamberwa abanyaka akabamberwa abarogi agatangasa yonsi ya erire. Haro oyora ore moyo ntebi amina. Bwana Yesu asifiwe. Bamiterio gondiro neriogeria marika gontebia ugotore katikori esegi haro tarinyameni mogo chikobwata mnabono nintagete ntoreke korende igo moko umirano itabirane mna Yesu nero mwana Nyasaye naende nakweta kabambwa somo saraba ekera bambe twa somo saraba asingincho yane na inche negenire mnanero mwana Nyasaye ogotore katiko. Bwana Yesu asifiwe. Nikiuganyetse onyabanya nibo bagokwa ninkiuganyete onyabariri bagokwa ninkiuganyete onyomonto goso mwana riyo mwana arikiru nando mwana oriokwa yatigaire ringane rimo erire tokonyora riberingana riogotoria Yesu mwana Nyasaye orio bambe twasomo saraba agatangasa ya erire. Bwana Yesu asifiwe. Musacho kiwe semo kunguki oraru mwana ye orianche tabambu asomo saraba no twara 10
taiyo lakini Nyasaye ekero twawete kurwa somugondo bwetani na indaga isaransa agachaka korigia eriogo akanyora bune eriogo rioka riratori mwanya bantu no mwana Yesu Kristo mwana Nyasaye. Bwana Yesu asifiwe. Igote mineti aro hamakweri nario lakini oyo nyorire Yesu ekera kurara igakurara osemeretie buna naendo kobokigwa engeri nero yo kobokigwa lakini ekero omonto omoririe kurara igagosira naenda ganyomorero kare na kare. Haro tancherera somo kutano yo bwonyango ayo taranyora Yesu mwana Nyasaye wokoruga igochenchi obogima bwao omotebi Yesu no banyumba mwao. Bwana Yesu asifiwe. Yesu yarondonsi ne banchera sogotara noare omoteno mwana Nyasaye rero tigatumira namo naye nachira sore asengenjo tonyare koumerana naye ritukorie rero egerontorie tari mongite. Haro tago gopimera igagote no mwana one ninchwe naendo gokumbata. Bwana Yesu asifiwe. Egentekene nenkeria ng'aki tomosemeri Yesu mwana Nyasaye abatore moyo tumanye buna baminto bararire onye bararira so kwegena na intu tokorendo kwegena emambie yemo uneko nweko buga oikatoumira na serie tari ya Yesu. Nyasaye nakobakire naende nagotogire namanyira ye Nyasaye byekene aye kwarweto mwano asomo saraba agakwasengenjo yebibe byeito ekagero gatotoria wana twasabira omoneno tworokererie enchera egere Nyasaye twetere enchera iyo toikero obonene bwao bona rigereria omonene bwa mabera asomo yegoyo Nyasaye oyoro taranyora bataraumerana naye ng'akiyare ngomonene bwa mabera ekerore gesieri gotura anyare koigora mataye anyare gogoitabera Nyasaye omwana Yesu mwana Nyasaye ayorogo semeria kwa bene tatomya nigo twagotogiri naende twakobakire sia mangeso Kristo nasabire no kwegena. Biyamono Pastor Yukabeti atabango tebale lieta na motebeire ono twachakire kero twanyolira marandia na inde na otule ne TV ya egurukunga Inuka TV tole live igamatanga ya tuyabegete live online gokwenda Inuka TV so bali mubada gisimie gikikoro kuchine na ikiga cyekerero kigwetigwe biara iga okogenda ase channel egurukunga Inuka TV no konyora matanga ya yo nyango akoletwa one on one bagoteba yani elima aselimo so twaleganiria abairi n'abasani asengencho yeli tukeli akaronta getego chaka mumanyeteri tukeli omo mugambi bwense munarengeta gokoranga nko konda abantu bachigoserwa na murochende munetanga ine bosio ende ya asalirie binte ebinge ende ya rusiri chiombe nka yakobire ende yakorira mangana mange sana so ntogo chikoba kubeka abairi mono na tutakuwa tuna nafasi nzuri muna nagotebi bero birete chikoba metambe mono ondorasa goteba ngane bera be metambe teriko ba metambe because into bwate chikamera mwaka kirongo sikaribu tuwate chikamera bwango turakure ekaronta getego chake program ugo oyongo chaka samalieta na inche Simeoni noyibo situ morandi ande lakini bono anacha mune chairman osomutenilwa moyegaliti kulia lero
tukubwaterana yuka betimora murandi we kanisa yo nyango no secretary na rakoroku ngoli olenge kesia tinda morora igo MCO getenga ulengo mutangani twamororire Mr. Samuel Nyambekio ikira igo bono twachakire igo bona batete ndangeli chisokoro chyo nyango nyekira sokoro chyo nyango korunkaiga sokoro chyo nyango korunkaiga sokoro chyo nyango imoka chumukwana mangana abere iga negento ngerage okobwata family kabago ikaransa baro. By the way, this is good to keep memory. Bantu baja kona karanga nyalebe no walenga sokoro Uncle Prince na karo liralia chuga chima ikijata kireko bano anivere isa tukusema ko chachi alitura ende bwango era bono mochukuru nkwirine mbia mono asoko ngari baka oyo minto omurai bwo moyeboyo bwo nyango nanche mna sokoro ya maremu James Onyango nanche enkoru engora yane gocha senkeye ya Nyagosira Oino Onyango no mochokorone no muntu orenge buya igo tarenge muntu orenge munyanga nyangu chinga kiarenge buya no muntu anchete omogoko gose era asemeyega muneyega no muntu ore kogokia manto tarenge muntu orenge munyanga nyangu lakini ndende gwetera ase enchirende ase yende nabete nande pating yaneringa no nyorwarete nande naika ororekana ko babuya ekera babuya naiko tware kerengeria kemo gyoko na chikinanga na kiyarenge buya amuiranire Nyasaye gekugera Nyasaye nero korwa nero gosesenia ekere ikere igo yabeire pati nando orwalire obere gakorara abwinche ngote banga pole ase Nyagosira Onyango oyuwa bagakorara nabo igo nonye Onyango orara nabwate efamily yaye umwana oye narotigarete igaiga Elijah noare igenteke no tokumubeka sama boka Nyasaye togendere kumusabira Nyasaye amuseseni amulende wekane chinga chiaye nera atware enka yaye erorekane enka yoino eroreka amini enka ya James Onyango nere erorekane igendere gokina nkena lekwira ngambia mono asaba ina basani bali bakiri aiga asokorwa engora mbia mono museseniwe na wikekere mukoirana mwenda mono Nyasaye mbia mono na ingiri yangiri di bageri abairi na basani bo nyango mwajire go akapora na bakwani limbia mure asama dieta yonguru ku Prince John Osogo na banga wamanyite mna intabo Osogo Nyagosira moje korone omwana bwo mugisangione dende emejina bego cha yatigara etati okuwanja gwitu ero okuwanja kwa Saitani ere mnaro chega igago chenga muno lakini okuwanja kwa Nyasaye mbobe pora rende mugisangio aso gusiri mumro umuchio yoti gairo mokongu munakuaro jena atigere tu ibuo kioga erende bono norabioke mumuragati gari tamu joitoro dende omwana orione bwibwate bia na abantu bamino mogendamo omochio ina boko genderera amange no bosongo ngokina korokuya ko tungisango
tuwa maende ngense na wewe chakoboiga ekero twakinete bana bake mbare gukwa mono na basaye mbare gukwa omuntu chagita makwirie ya kurukubarongo nero chagita muno musaye mpaka bakagendera mpaka boniga bone nsi ya tuikirie omwerio tutamire Nyasaye egekogera nero rakonya bantu bae bwanje ni bwa mweri mya yetakora tiki igo omanyete na omwanja ine no mondo lakini bokoira kobwairire yakobinya ngao na yego rumu sani yetakora tiki takumanyiti lakini mugasonga mumugakora tiki mwarenge igo bono imbia mono omujibuo ino no asante sana mbuya more mwensi aba mwarure chingonga hawa Onyango no mwana orengo muya ore mocho korone nkorengere ringa igotua mwanjete na muna bono ndeganiga igotua nchaine komo na ndebono ekeranya rire gosire kabireye na intubono tori no mogoko no nyanake igongo tebanga Onyango Nyasaye mubeka saga ya amoseseni egekogera rinde tarenge na magawaso nonde bono amagoso na amakweri gago chironde bwensi buna bono torega tori komanya mochando eso gochigotoka omochando nigo mochera mobasokano oyata amanyete korende ngonyo nyarire ko nganya yo igoro ya Nyasaye munara mobeke otatiga togo tebanga ondetario gokora magoso asogwanja igo onde bwansi gakora magoso ase muna mochando gocha igo asoborwaire bwaye nabo mugamojire tata manyeti nande muna nyarire ko nganya otora iranere ngambu ya mono aseri kweri lirindi manyiri biya monanko mwabeire abange mubabenge mangana abere biya mono soko nyorera libageri yamarieta nkuru James yo ino bara oyo sirire marehemu no mochokorone bachokoro bali bane batigarete pole sana mogisangio pole so sirire bwo mwana ikiagera nayo tigarete muno mogaka senke omwana orione bwo mochokoro pole kabomo remereri ikiagera inemero biri ya saitani twensi muna totigarete chintakana osibate tinentakana ikaibwata buya ikaona ikaibwata bubi gasira pole mochokoro bachokoro bali bane pole gaki tario uwanja gwaito twauru biamono biamono soko ngari bagabanyakiro baisemo ke bali babayange omwana no rio tigara Nyasago sese nanda kurende nando sensere nando gitumochi nyonya ne yogo chioko bora gende mwaje kenyanyuma ori gwatigara genge tata omwana one aye Nyasaye nabakurinde tenandira rago konyo tamanyeti Nyasaye nere bwa bantu benshi Nyasaye nere mambo yote mwana onuri pore o kerongozi pore omwana mino banyorire ono amakweri ni gato bujeire korende nyora cha kobucha omwana oyo saitani ya muribete gakitamanye genta gokora nabatuko mwabira tari ero gwanja ense yagasinyire amangana abukire emechando nemenge
omwana ono oli pore abamu abo pore inje nkoro kutabita mora korwenge tio mongina buora mini abatu wanchete nate abangaba baisemoke baria miamia mbuya mona nyasaye tata motongi goro nense na bionsi ebiro tata okonyo mochioyo buobara korurogoro paka mate nyotuge kobeire nemechanda mbatuko tata nyakonye abatigaire baoboremu abatigaire ase bagotacha bwagororoka ekiagere ense yatindire se yakire roche ense teri moyo mokagete togende mwatata tochigotore kense yaerire nyasaye bwemeganda nasabire nakwegena ense ya mabera Yesu yoro mutorio ito amen amina biamono baisemoke baria baisemoke baria kaindiri ntagete moja ambaro embalenga mole tindiko bamwensi mabaga muna narengereire kanda torale baisemoke baria baisemoke onyango mwalimu obusaro nakora moita yena bana busaro libagederia o ayena korokana nga baisemoke bali mereni mokaboja mokango njugo chai ona linda barangiri bwange karando jenga mutaiti manganaye wangina moke bali nando yengo oli otikara tutali yango ndaligerere mokeira mokanga mongina narantara rokoroku mongina okoroku kerubo tinda maroraga mongina okoroku kerubo tinda maroraga kerubo krongosi ko bali inde rero sanaga chake naba dingani elimo mangana mange bono kolo ino moko ya upor abakena banene mwachire gotwengora nabakwaniri bwakire bia aya na mayanda manene lakini rende nyasaye togotigera ekiagere ense nonye tomenyete nonye tore moyo nyasaye totweto bogima nero barirete kiro omonto chinga kichaye kuringana bana komenya sobo iko bwenseye kente kenene omwana erija nere turamubeke samoko yo monene nyasabo morendio ya mwagate amurende nera nyare kobogokora egesaku kia abana baitaba babeire bakorara tindi nande gakinda nyare gokwana nara ina bwatamake kobakwani mbiamare mwensi egento tokoiraneri nyasaye atorende omwana erija unatoleiga abaibori munaje naraba robekanie omwaka era bakaera nyasaye akorende nyasaye agoseni enkai omwana onyango ebo amatukonsi sasa nabeko weyemo lakini omuchio bioke obo mwana omuya korengi no muyo Yesu tigakobwere naye torakong'ia amasabo oyo orakorigereri Yesu naro nande nero omobui ritang'ani eyembwata amang'ana amake nande timbwati bagangocha gokwana naende bono inche eyende omogambi bwe sublocation eyenkwagiti ase omogambi chibwa omwono nonde gosoro bwe binari suguta igo ninche ndo ase ekenyoro eke ninche ndo manya muna nindo abamintu abakena abanene n'abairi nabaira niring'ambi amasoja gotwapore ase amarieta nkuru kukundu nogubara enyomba enke onyango omomurone ndiamo nasoja gotwapore tingotwara amange tigenduyanira nirakwane biamana soko ngali bagenga kianke bande ntwalenge na barabuo mataria wonyango bomurona igoro abande mbali bwashira seigo bali mwaruro bokomba mbali muri abana baito bali kisemo nkira naruheme mama genda narogotire mono kungitania abamara amatabane naramushangyo ne mayaye gaiga naramushania necho nitwatanere mono amona abandi maraba shangene kisemo
ngoteba kubakwani nambi ya muri tinkogenda matambe nkobo omwenge nkobo omwenge munenga kienga ni kiaera tali nche nalenge ebo gukwana nche nalenterwe ngora kwa sababu umugaka oyo minto malemu kweta matuka beyo ino nkobo maiga osira matuka matambe no mugino na chitaka sira bona abantu bashiringa kintambe bona nchino mutalento bye pole amuburo minto makogoti ukundu maiga na shireta kineke boke kanena utali enkolende mwinkamuku tokunyara gukeremereria lakini bona kore enkolende mwinkamuku buya nabagukeremereria omwana one nundi baresiete borie kwali wetesi kwali wetega kuromoke kijana mheshimiwa, can you differentiate who is there, who is me? Make sure you have taken something. Make sure when you Jesus Christ you have taken something. That you are private and confidential. Make sure you have taken something. You are confidentially. You take your heart to be very heart in Jesus Christ. Bono tigange nda menye. Esiguru ntua baragete na antiso metin baragete ngokwana musungu yesungu to yen. Bono tigange nda menye. Amato dentara pole mbia mono. Mr. Sogo, wherever you are, feel free. And the Mbela Tindo Chimbeta, he's not present here. Yagenda. Now, where is Mbela? Oh, thank you, brother. Okay, I didn't call you brother because you are in blood. Bono Tiangenda Ming. Tigantiga Manganaisa Neiga. Nach Korosia, a language, a colloquial language. Native normal language. Ntigereiga. Kai chairman no yo ngari baganga ya chairman biamono ori ndeke nyoreke bya nje menyetara kabere oyo munambo ori tinga ni ga ori nimbali mangana rango ikabwanga possible naika inga ali yo kitu tali boli mongole tonkonde se nyumba ya bandi na bera myako 23 igo nchini bwa tika sura ngati mete bantu na bakristo mono bali bakokugaruka abakristo bakugaruka lakini amenye matuka manga alia na iganse itusenyibulira manyinga ono lende kinyoreke gitu by'abantu bakuwana tosoko gekiku obo molemererie president ikugambirwa bia mono yango edikonde bia mono ndugu yani. Thank you nomwaka kirongosi na inde we miss mwete kirongosi ngo cyaro kwa nige songo twaje twara inyoranga muri abantu mbale tumisetie kinyora oko motegerera na babwa dadi baisiere iganga kuikara etie kenyamulerekyo koranga na wera tanga na basongo so abu barenge abaisema konyango ejianti chiae abamwe abonyango kindly talie da bono ntuliko kwana abamwe abo in house obara yukana bona bokonya ali bageli obara lakini musoani muinero yaya bamwe abamuno obara abande bamuina akina Michael timaiti sebale asoga nko baleta tuna special way bali bamwe abonyango bara murono baye ngaginga yoko tokae obai inse giora embiole oyo mwabole magirenda kwa baiga bamwe abonyango kaibara asenge ncharo yo buyeka tukwana ranga manganabe kwa kwani mbuya more nainde oyo teneina akoro ku penalty obara mwaka no kenyaru no mongena akoro ku Esther Keribo James Onyango nendu yana kabisa igona mwanchete kegima kone Nyasaye akamwancha mono ko muyetani omuntu ne twamenyane mata kabisa mpaka muna malaria ya menta ninche na murusi nyomba twamanya gitari kone nendu yayo oremba gachaga nchenchi na nchenga chaka kone ndo omuntu otonyore twensi no atoligira timbu jamano ekanisa ende yonsi ya Rwandonsi ebirogombire bire moino gaiga bichoro ne kanisa eriyo nyango ebirogo bino no bire gaiga nare gosaba buna chikwaya motome amasakara gocha kyara tingo cha komanya buna no moterio kare mareta amasakara rero tore gaiga asa matero ne bibungu
igo amangana ye chinkwana tuli kuchikukwana mono kiagera ndoche na chigo cha igo bono mokore borende morete amangana ye bibungu Biamano Pastor Mbui kindly njoli recognize the presence of my MCA and Oligiti. Biamano chairman asing nchogo tonyoleli baga. God bless you. Abantu baitombi amole. Ntagete toimo kyoko bokoiga. Toiraniriyo songa Biamone kiagera toiro bugima tutali gwakanira. Oyo minto nyango ntu amwanjete lakini naro oyo mutonge to mwanchira mono. Litangan kabisa tigante bengambi yamono asingcho kuwata na tuwa bwaterni asingcho enyangi yoyo minto James Onyango nabonta geteko kwana ngabusibwe itan tole no mogeni sentole no mwemsio itole ngo mokoro oyo tobwat sirie merememe kongu asetogo kora kende gyonsi nabondo chenganwa tura monere nabonta eteko tebanga mbiyamono Biamono yo minto Samuel asega asiengia wakoleta sensemo ya Nairobi ntoi wete umwalimu ulia mono mongino ebanyoleta chali Rosana ime. Asante sana kwa kazi nzuri ambayo umefanya. Ulishughulika ukafanya kazi ngumu na bakwa gache tomo beroli na ande kwa shughulikira mpaka kwa nyu ikirinka kisi tianta ngaine rega asiengia nande naboto kenda takatanga congratulation ya sega asien kongo kenda takora nyasaye tawo gotiga nero ra gwakane tuligasi lakini abato igwete kerase nga unafanya kazi aba minto oyo minto Samuel Nyambeki oyo tualengenere ase miaka ya magiga lengo mu MCA bono tali eroro ntubwato oyo minto ro oroku hyali nabongo tebanga tigatomwa maskani aye kegima asa egasi ayagendrete tomwa maskani weikekerenga kiayereike nabonta getoko tebanga litwa bwato mochanga alia nekero tubwate mechanga naboyo minto Samuel yagendete gotosira ngwato sirete omobero ikira tiganya sago seseni bono naliko kwali baga na special way utene no kuana n'abana inchi obakwani nando batebi ekerege kubwati Biamono karibu sana. God is good all the time. Korango iga bali bandoche Biamono ase abairi n'abasani bali bacha kwa familia ya pole familia ya Onyango na abana ba mwabo bonsi Pastor Elizabeth tigangire libageli abene na inche kurwe ngora yane asenge ncho yogo siria oyo minto Onyango Onyango talimogaka kenga yareke gori lakini naro otigiro mwana mokega iga owenete gosirwa amatanga abera ko bamange ayande yo botutukanu ayande mwigule ayande na ajali lakini rende egente kenene no gotigara asinya sae eli nyasaya atuagate atolende muna toko nya komenyo ensei na igwo mongina ota ene ensei ya chire roche nobo maene ya chire roche moisa ko rebindo bigokoreka ne chinga kiechi tewe kaini kare ebinto enga kiechi bono chigo bigokoreka ne binto bire bibe no nyembo mna moikaranste gaiga na moko ramne ensei ya chire roche kwa sababu na expected go ikabono igachirigeti saa 6 ebirogo bire iga abantu bachire goserwa batigiro omobero orega igoroga obumbura bwo maene bwa mangana inumu toma moma itentu akora matanga agankaga yanyako baiga bona abantu banjire besa gwetani kireki omonto omwabo so morende bonego ika 2027 nande mwanje besa nande mocho orobora ibo mogende roche nande mwanse kolera gose nabere igo
na moja batemuna nande gochia nche na bateti ngaki nonye na asogete ninda benko basira enga ekere kyobobe na ekere kyobuya muri koranga korabo nande tingotiga bono moche morore muna na asokire iga gose muna na chire iga morore bakominyoka batemuna omanye ibago chikorora na asokire iga baanza kominyoka batemuna obe tieto minyoke nande igo bono mbababwati simyoyo yabo egento babwate netama etame inero babwate lakini aya muno mwana incho ikaransi tegaiga mbali nacha naye nkira ke ikoro chekere moko nyoro boko munobo na mubakira simi boko nyoro bono bansira gote arote banare inde asegete inde korati gake igo siku hizi chibesa otabeka basha otomo monto muna lili bakabekira omuntu muna toma wagene baka Nairobi siku hizi chibesa yo ikaransi na chiracho kose na bere igo na anda otike yake ochikokoraki igo abantu baminto tikatoligere libosio ase tu atigerte binto ndoche na wae binto bire iga biko yenga iga na kumino ne nyakitali na begete galie amariogo na chase tora banyakita na begete oro ndoche muna nande gose tima tinki ga kale kokore kanoro siku hizi ngwenda mororo ngwenda moreka nyakitali yekerongo siku hizi neroro nebwata banyakitali muna litu abwate gose bacha bakaru bakaida nane maega lakini litanganie umwaro chenja linge vibrant ata konyo mwatigire kwenda suguta bono enyakitali kangu bono yabeire nene igo tukaleta maje tukabeka gali ekerongo paka igali enyakitali bakabutura muna maje na ya nyambeke okubucha machai obutali obocheke aya ngabaroselie ensoko yali amasese matali bakaenda bakanye bochora mune ensoko ne ya nyambeke ninche ngobucha machororo bono ligere muna bago ita baraboka arafu mambi nande bache babangaine nkabekera bakabangina moino gali etaya yokuoneli botuko bakaenda bakanye esali muna ne ya nyambeke okuone bigali botuko bono mambi mbache baiche nande banse kubangaina igo moba abantu abangaini manyanga ki omonto okorengereti ekere mwamu akere none esimi iya kubwata otegerera nonyeta bwati oigu inki motagete nando bakonya nche na batenga ki ninda benko banainu tokore gasi nainu ige engakie inya saa karato iki 2027 omwaka ogocha tare mwezi wa 8 no inde ninu mweka bono round yetindi ko gwetamba tenga ki ingekura ninu mweka mogocha kwamwa gosentike mboli abangina batebire gaki omwana oyo tigara abana bali bamwabo nyango ngaite no mole gaiga ngaite naye ninkoroche nando yonde naye egento kiyo kamurakore nyasaba seseni mochi wansa koruterana bono kero mundu tigamu treat mno yoye manyanga ki oyo nero ragere nayo byoke kurumwa abana chintakana aba igo make sure ngaki inumuna brothers shirikiana omwana oyo asa ikire mumosuki na nyinyi mudabarikiwa na familia zenu pastor na ole gaiga kimole gaiga bagende kubasomi ngora iga my friend na yekere gwate bigu oiwere entakana yeko ibwata buya yamanya kwenda bosio gosengaki igo sa yo amange na make tigangenda matanga yane nale itongo na barabungende mbae pole lakini abantu baikerongo mwensi ipi na batebiri pole sana Nyasaye ape nainu na ndekere to mena ninga kiende ntokwa na mange talibo gake mbiya mono Nyasaye baseseni akarongolika nembwa atega nonye mwete nasirete tigange umwana oli nera igunga ki nabwata omo nabwata ga ntabegete omubugo nabo manya ko rugaya nere uyu muna kaberera nkaroro gosengaki bona ikanyomba igata na ya yanko na letra mabere no manya ngaki na akarongolika kali aego mbiya mono Nyasaye baseseni thank you biya mono twarenge twakora kulia se abamu abo bono nabona ari gusaba tima ndinga kwa yenda nya yarengo pastor Giresi magoma ogotera
Kuruoro rabwati kuno murandi ori Patrick Ikebungo. Omwana wa Ntebiri akoleta information technology. Ntogo saba Nyasaye muna tokonya kwenda iga kende kira iweka na asegete iga na ande ni maite 27 ngongeti muri omwana otorore ngakitoko mokora. Mbura mo maite na ayo bante ibaru around iga. Bono na to sinya. Nyasaye yakobe korro. Na akole diploma in information technology. Ya na igure ntoramo. Yesa bakwe abutore mangorera iganya kondochi na bakwe kuba sese nyinde no gotero komo kurende toigungankie go kewe gotero kunki ko gotokurre go chastore webori naye ore moya boniga erato kana eri tukeri mo kwararire buno nyanga ararire ngayora be Ninapoikumbuka siku ya kufa kwangu, moyo ninaumia, roho yasononeka. Ninapoikumbuka ile nyumba ya giza, nyumba bila dirisha, chama. Ninapoikumbuka siku ya kufa kwangu, moyo ninaumia, roho yasononeka. Ninapoikumbuka ile nyumba ya giza, nyumba bila dirisha, chama. Wapendwa watakufa wakiwa na huzuni, wengine wakilia, wengine wakiomba. Hayo yote ni bure kama mimi mwenyewe nikifia dhambini, chama. Wapendwa watakufa wakiwa na huzuni, wengine wakilia, wengine wakiomba. Hayo yote ni bure kama mimi mwenyewe nikifia dhambini, chama. Kwaheri watu wafao katika jina la Bwana, mbinguni kuna furaha kwa kifo cha mwaminifu. Bwana, ukiona ikiwa nimekamilika, maovu yanisonga, sio kama mimi nimependavyo. He Bwana, pahali mapenzi yako yatimize. Kwaheri watu wafao katika jina la Bwana, mbinguni kuna furaha kwa kifo cha mwaminifu. Bwana, ikiwa nimekamilika, maovu yanisonga, sio pahali mapenzi yako yatimize. Maisha ya dunia wanadamu twapita, usiongoje huko. Maisha ya dunia wanadamu twapita, usiongoje ukufa eti utaomberewa. Hebu jitengeneze njia zako mwenyewe, bado ungali hai leo. Kwaheri watu wafao katika jina la Bwana, mbinguni kuna furaha kwa kifo cha mwaminifu. Hofu yanisonga, sio kama mimi nimependavyo. E Bwana, pahali mapenzi yako yatimize. Kifo cha mwaminifu. Bwana, ukiona ikiwa nimekamilika, maovu yanisonga, sio kama mimi nimependavyo. E Bwana, pahali mapenzi yako yatimize. Barikiwe.
Amina, amina kabisa. Moko mwakere no ene chinkobi. Basi ekero Patrick agocha iga tigetore guchitangaso chinde. Tigambate na direction nere ntata kurwa keigo asi nyumba chobo chenu asensemo yabangina enyumba nere maiga kaiga mungunju kana maiga kaiga keigo alafu abaga kamwenzi mwenda ase kaniseri chinyumba njiro chobo chenu no tuguchia igo mulgerie direction yebuya. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Nashukuru Mungu kwa wakati huu. Na tena nasema pole kwa sababu ya kumpoteza mpendwa James Onyango. Hasa ni pigo kubwa kwa familia pamoja na kanisa. Mahali ambapo Onyango alikuwa anashiriki na nilisikia kwamba alipatishwa. Hiyo ni jambo la maana ambao James alichukua hatua akaona ni heri apate upatiso. Katika hii familia ninawajua kama marafiki na wajua kama waumini. Kwa hivyo kitu ni kwamba tumekuja tuweze kuwaombea ili Mungu akaweze kuwatia nguvu wakati huu wa faraja. Najua Mungu ni mwaminifu na tena natupenda sisi sote. Ni mwaminifu kila wakati. Kwa majina vile mmesikia ni mtumishi wa Mungu Reverend Patrick Mukua. Nimeokoka kwetu sio mbali vile, but ni huko Sengera St. Edward Bare Secondary, hapo ndio nimetoka. Ingawa kuna mazizi mengi katika vijiji mahali nimetoka, na nikaona wacha nikuje hapa nikaweze kufariji ambaye imepata na msiba. Bila kupoteza mtazamo, najua mtoto ambaye amepaki Richa na mjua, na tena kuna wakati mama yake alipo aga, wakati mwingine nilikuja nao pia nikamtia moyo, na ninaamini yeye Richa mara amefikia hii miaka ni amefika wa umri ambaye amejua kitu anastahili kufanya. Ni mtu mkubwa au anaonekana ni mtoto, lakini pati ni kwamba naamini naye pia anamjua Kristo Yesu. Kwa hivyo tumuombe, tuamini Mungu vile anasema katika Biblia kwamba waacheni watoto mayatima, nitawalinda, nitawahifadhi. So tunaamini Mungu atahifadhi mtoto Elijah na atamshika mkono, atamuongoza. Wacha niombe nikaweze kuleta neno la faraja katika hii area hii. Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, ninakushukuru. Asante mkuu wa majeshi. Tazama Jehova chile Bwana, tuko chini ya miti ni kwa ajili ya mpendwa Onyango ambaye amesaaga dunia. Mfalme Mungu, we ni Mungu, ni muumba kwa muweka katika ulimwengu mfalme, na unajua mwanzo wake na mwisho wake mfalme. Na katika Biblia unasema ya kwamba siku we ndio umeweka na miaka tunastahili kuishi mfalme. Baba, tuseme wakati mfalme ni mwisho wake mfalme. Tumekuja kusherekea Baba siku yake ya mwisho. Mungu tuomba mfalme kuweze Baba kuleta andiko lako takatifu mfalme, litufariki sote mfalme Jehova jire Bwana. Mungu wangu nitumie jinsi upendavyo, ni katika jina la Yesu nimeomba na kuamini. Amen. Wakati nitaenda kuongea kwa ufupi, kerenacha na arua marigane makeigo msari igo nabonda kwane koda nyane kane sukake igo na sangire neinwe kiagera miruhirire mingi chinga chietule na rabast na wate Biblia kara nsomere gitabu kia Ayubu 17 kifunge kemo nande kurwabu nande 17 kifunge kemo Ayubu na ndo nsomere Isaya 26 verse 1.
Some kama bo ondonga kama geuka bibiri. Asante Yesu. Amarika managoteba Ayubu agenderete koiraneria erivasi. Amarika macheno akwana Ayubu ogente koiraneria arivasi. Omoika ongereire. Omoika ongereire. Amatukane aikiro mwerio. Amatukane aikiro mwerio. Oboina mbonganyete. Oboina mbonganyete. Ekene abachecheria bangitananire. Mbuya mono tigara igo genda 26 ye verse 1. Mbwatere nekyo. Verse 1 Isaiah. Mbuya mono soma mbuyore. Ngoterwe asaba abayuda. Aseri tukeri ogotero kongoterwa asaba Yuda. Intwe nigo tumenyete asomo chie omokongu. Intwe nigo tumenyete asomo chie omokongu. Omoneno otoiro gotoleka kobe chindwaki nechibuli. Omoneno otoiro gotoleka kobe chindwaki nechibuli chaito. Nechibuli chaito agrege sombi yamono. Manesa bakushana. Ekena amarika machenu kwandire kiri aringa engaki ogotero kongoterwe. Manesa bakushana. Ngekene intwe nigo tumenyete ase ebinyoro bire bikongu monesa bushana lakini amarika atebe ngoterwe ekene nga intwe abatumenyete otumenyete ase omochi omokongu otumenyete ekinyoro egekongu abanchu ba Nyasaye inche munanda amanaye abasomba ba Nyasaye tura abegeni tura abakena abana tura iga ekena ase turweta ase ebinyoro ase tu ase chinka abanchu ba Nyasaye igo tumenyete ebinyoro bire byoro bukate ebinyoro tumenyete bire bikongu kiagira ase ebinyoro no ebitina bire aha ase ebinyoro no ebitina bire ase ebinyoro no abarogi bare ase ebinyoro no abanyana bibare mwanesa ushana igo weta marika mwa okwano bali mosa gwerekene ekene ngoterwe engakie yo asaba Yuda asitomenyete nyora bikowa jwa Nyasaye ase ebinyoro ali asokorwa okonyora ase nkali osokorwa abangi na byara tibawana ina bakaba mura mbayiwane kiagera ibameta ase ebinyoro bikongu mare bakushana abaise byara mbali go chiamo na bakaba mura haleluya ekenyora bamatase bamate mbayiwana ini kiagera ebinyoro bikongu banchu ba Nyasaye ebinyoro asokorwa nigo bire bikongu abanchu ba Nyasaye no mugambi okwana atefoma MC igakwana mangara yekene ngaki ekena abantu bakire goigota batigiro yo raire kunare goche korwa ne pigapigi chiba chigongetani nchera korwa risenganya gotira bakoera ngango mugambi ngo chalensa kagitora kwane kigia mangana ekene kia mangoro rara muna bono iga Ruto na acha matangao gaki nako manyetipi lakini entebe ko monto buye maite ngaki Ruto na ni kubono gatagocha otigiro yo mwabora aria ora ase sanduki ochire kora Ruto Jesus ribo sakari mandai yani ochire kora omonto bwate bidusane gete okoragira buya kwanza nobekwe tangaswe rutakumangani ngoyo nobekwe kwende tibi takumangani ngora ngoyo bono kwanza oyo kwanza gara ombia enda asara gena igara se branch ya mwabo ara yanda ku Tanzania na ku Chiande lakini gata gocha se Italia abantu babekwe pasi abande bagenda ku Chimate chigoshaba kwa chigosharwe warse ito lyabo chabelsende twatiali ayo monga Grace na matanga etata okobeke washingo jwa tole magina bosa otanga tini ku chiali tini ko kenda mona esa kushana abanchu ba Nyasaye asitomenyete na kongu ebinyoro bikongu ekinyasa toire no gotoleka koborwaki asotore ogotoleka ukiokoka gokomera Kristo Yesu mwana Nyasaye koko mwalegania ogoswaime yao haleluya Yesu akoborwaki akogitera seretera Yesu gogotoleka Yesu akogitera ekene kere watori una Yesu Yesu agokogitera baso ba Nyasaye mora
Yesu agokogitira mongirora Yesu agokogitira tagotiga ikiara kwamanya Kristo mwana Nyasaye kwamerire Kristo Yesu osoire me yao kera bengo kurangoro igora kurangerio timoke gwetero moroberioe mwana bagushana lakitari tari amakweri yako agobe shortcut ya sore yaya Yesu goikakorende ha Jesus marika kwana gitabu kia ngaki aiwatango moika ongereire oboina bokataki mbonga nyeta banjwa Nyasaye aibu kwana matuko ngaki iyo nero kwante naye tukoria rero eboringa kia ya moneike ora tukora segesero omoikora koerere otengeke no boina mbonga nyete ekero moikoyo toko yanira engakinero goiko ja koerera ogokwanira re gwansogo so gosumaiga ogosuma omonto no koboko ache asinto nya gukwana moiko koreki okoereire oboina aboko ganyete eboringa bono bajwa Nyasaye eto kembono oiweto moiko koereire ngyogo kora no gatengekene tiga Kristo Yesu murangerie antori kiagera nero randende ntareka soboina tauta okwana samari kama chenunga nganje tingo kwa nimbe moyo nekere nkoba moyo igongo ba moyo nkona koraria amangara Nyasaye nkoraria baro ba Nyasaye eto ngakwa muna bono iga ekerore moyo bantu ba Nyasaye igore moyo aso gukora kere kieke abantu bare bare moyo agotenga njengo bane moyo ndaragera ngobande moyo nchanda abantu lakini tauta nganje nimbe moyo tingo kwa indario kokora kwa Nyasaye kore moyo korama ya kore moyo kore merememi ya toba moyo aso chanda abantu bande amina tigansa ba esenjo eringanero tata Nyasaye omwana moikomo chenu Nyasaye onena akoba kina akoba nene asomo yegoyo tata Nyasaye onyango nkwa omanyete kemshoralire mwana Nyasaye turasoma yego Yesu mwana Daudi bona Nyasaye bwemeganda so mwana otirerecha Nyasaye itotu achira akomeka sambokao Nyasaye nyale komo sesheni asere dala Yesu ekera malika kuone we astore ngekene ogoterango terwa saba Yuda nego turase binyora bikongu kolende Kristo mwana Nyasaye watugo toleka koborwa kineburi astore nkowe gotolenda bona Nyasaye na sabiro somo sa Kristo amachanu olenda bakena bane bara tata baba Israeli na kubakire onde bwenso taranje kinego toleka atoleka seretara Yesu haleluya Nyasaye na basoye nyomba no bara sebinyoro Nyasaye tata bwemeganda Yesu ababwate mesira no bara sebinyoro ebitokorwa Nyasaye bwa mabera bekirisi no bare Nyasaye bwa mabera ababwata maebya maya no bare Nyasaye kwenga no bara abakoyege changa no bare tata Nyasaye bwa mabera Yesu pakebigore bikenya sai pranyure babeire bobe Yesu tori abantu baokiagera kwarari masumarore kwetegeta okiage cherunga Nyasaye ogotoleka neburie nkomuno rwaki rogotoga Nyasaye na kinyasaye yako mwana Nyasaye kero yakubanye amayengo gotoleka rokurandende okurangitira amatuko bwana wenshi bono Yesu mwana Daudi tuachira akorale gotoleka tata Nyasaye toleke asere Yesu Kristo basomba ba Nyasaye bara mosoba yuka Kristo Nyasaye moseshenie ka koremere mo ya Nyasaye mo batoko bako asere Yesu bare bara mo cyangwa no mukungu garanteri korendo Nyasaye bwa mabera kwabe kira mangana maeme yae Yesu mwana Nyasaye toli Nyasaye chingongo asoko bakwao mwana Nyasaye mbiamano kera Nyasaye abanyakoba banyakenyoro bagendrete n'abanyakero Kristo mwana Nyasaye basana bayitura Nyasaye tosene ntwe asere Yesu kisoma bolia amen biamano Nyasaye tenja sabaseni amen nabonta getente benga kokonyora libaga ajeno morandi wenchirinde lakini okoigwera kurugu yastali wagaki twarwale nkorosa tule abonta getencha kabai katwanyolira marandi igo swasa bairi tulikuwa tumesema ya kwamba wale wadada na wandugu ambao wangetaka kujisaidia wase tukasema tutapanda kule kanisani kuna viumba vya usafi pale wamama tutatumia kuna zingine ziko hapa chini kwa ajili ya afya zetu
Nimeambiwa kuna watu hawasikie Kegusi ama ndio nimeambiwa. So tutajaribu kuchanganya kwa sababu ili kila mtu apate kile kinachoendelea. Niruhusu tu nikaribishe abairi bali bakira nabonta getencha akenga kurwa esike bamwe Kanyaru baro kaibale abairi bali bacha abantu baleto jitwe basana junga abasike bali bamwe Kanyaru wale dada za kina Oino za kina Kirongosi wako wapi? Na wale ambao wamekucha pamoja na wao na wale waacha na Barabu Nchuga, hapa hakuna kuongea. Sasa picha inafanya kazi, tunakaa. Tunaelekea saa 8. So hatutaongea kuanzia hapa kuendelea. Wala dada za kina Kanyaru ino na baba na royo bwe kotikalete. Siniona wengine hapa. Ya? Baisike bamwe abakirongosi mboli bajikoli nyumba. Omba iyo. Ono baba singe gwatoka naye bwekole batebi elie tokole iga. Mangana ndo joje ngoro chenka. Tumusibu Yesu Kristo. Aserie tanje enkoro kunyaburi no mwabakirongosi ndi. Pone kali ko chimate kabisa bangona tichombe ibire chio kabone Kegusi nande kali ko genda nsema. Chombe ibire ngai bako ile tukijimbo kulia. So amesema sichui ameenda huko. Ni kama hakuna mtu alitoka kwake. So tukimalizana na hao twarure sebali bamwe abo Oino abonta getengi cheiga mukire njoro. Tunaelekea saa 8 nafikiria ni saa 7 si ndio? So almost 7 saa 7. Saa 6. Saa 6:30 saa 7 kichikoba. Nataka tukimbie na wakati. Bali bacha bachigete muyo mofuti. Steri kayale. Steri njua. Ostali ya roli mukiko bakari. Na aro monto korai. Kirongosi nande baenda. Kirubunga yale. Kirubo njua. Pakali tabu ati bantu gentongera alitete korole. Wali baja kwa niaba ya Kerubo wale ambao wamekuja kwa niaba ya huyu mama na huyu si mnawaona tu. Aiwana kwa royo wajera matanga. Sabono gaki. Ayo koroli kwa jera matanga utenenire. Unafanya the necessary. Ukira tokolere. Ebicha ndengenge biche yiko ekaroko batayale. Takuwa salama. Kerubo bali bacha kwa niaba ya Kerubo. Kerubo na wata bairi wana baemba nyomete mpaka lete ki Kerubo na kamenyete alio kindo kainirisi hakuna watu kama hao. Kirongosi na wata basani mwewe gesonga ukwana bamuroma wa Kerubo mbaro basubatu wa mbaro keroke nanake bacha kororanga kiasiririe. Cameraman wewe ndiye tunangochea. It's okay. Tukolere gaga kikaindiri. Wave please. Tufanyie hivi kwa sababu ya muda. Bwana wabariki sana. Mbarikiwe. Katua gole kurwau. Nche narule ma para. Narule ma mondota basa ko mbwata. Mondota mbwata nga mai dege nongera na kumiria kama chifamilia jete na obara njungo boja joro obara bairi mbale bajire mai debata mai tio se no baja matanga igandara bairi bagoja kurwa
bairi mbale baja kwa niaba kare steli taiya bono steli mamo mino bono bairi mbale baja bajigete mwasiteli obaro tenenira bana ba mwabombaro bagaka babombaro ono mbera kose na mama ngana muna na bako genda iga bono maite njana kumiri sana maite ngoruango ngaka mura magena ngo maite gatuma minto gakoraki so hatutaki tunataka kila mtu awe represented kindly. Bera nandi boti ngomo mwaka eno hara ono naende tuarage ende mo naende taro lekanga na acha igobono ngakitokora mangana e familia asteri nene wono ko jakana ko baimukio manyete because na tebe gunga ki igwa abatu aja matanga tokolega asie ngororere iga mbara bitu aja ko aporo sene familia ya Okenyoru Oino na kirongozi wono nene ngakia bageno atanga nyomba bale abageni bando bale getia ige ngombe nere gaitiranda bantu bakoria torenjara no abairi bali basteri bonsipi steri nabwata bamura banyome takina obaya kina ongucha wote wakuje huku na bamine tigo abairi abambaje timatanga koranga bali bagenda ngao moko naye oya singe njaro moko abane mako mokero muri kinyora akitokorera iga onera musiko bwo kenyorwo monene onera mugakoe biyamano munyakero gaseri baga abairi n'abasani abakira sengenjo yo moko yone onyango tiatabe nga pole sana ikiagera makweli na arastule ekomite gende tokora omuyoyo iga nyasaga ende kubagitera paka twakuru umuyiga omwana bwonyango otigaire meta abantu abangu tora mangana mange tugukwana aya tumanyete na ayande tutamanyeti my friend ase waikire bono iga na igo mutatebero kwa ne songo ga ikiya sana na gukumanye kebe nekiya ikiya ogekorere nimetona bande nguchamanya mutenga bono rende singe njatigere bweka achaga ndanyuome ochomoretere moretere ntunturakana akiri rende muntu kyoko moretera decide again talk my friend asiwekire bono iga aigwa sangi na abantu isika banga basom na batasometi umate again tokora abakoyone na iwo yo mo kwana nga motu kuto mwana oyo ncheni manyete kuvumeyane kiara gamba ko mboko bwane abakoyone bonsipi mechie yonsipiga paka mutate biara kirongosi ora omwana oli mbana komotiga kiriaga neti komo abale njande linga ki titotiga togenda gotigie usirana asemoko nyoro muchando nabo tukubwatira namuna abairi nabasani ncha samarieta ncheno mwana bwa Kenyoru nincho mumuno manene bwa Kenyoru enkeye iga igombo ato mwana okunga Alice Nyambe kina rote na iga guru Daniel Omoyo sitere Kenya nyaria abange ga twatumanira ande iga twakorege 1 2 3 igonto manyaine igombi yamono sana twenya sato senitwensi tokora yara maya kidogo semio monto musemia magana mayambiano sana. Incha sa Marieta ankoro ku Florence Kerubo steli no yo minto korunka bo machoge steli no yo minto tato minto nero kubwati steli tato mwabo steli igo steli no yo minto ande no tore kinyureke moga pono tindo chiande mabe mono pono mpole nda baenga so mwana oyo igotigairo pole mose Nyasaye narororo nanda so mwana oyo ikeire iga Nyasaye naro netinchera nko igorukire bona sabana bali bane na stelio mto nabakayone bali batigaire ongwaka nga pole
na inche nakisire ase eng'encho koruba machoge na koruga iga ase oyo mtosteri nakire pole mbuya mono. Ekwaya nere eriya rwari Nakuru nare kunyiaregania echichega iga nabo tutaete kogenda omoroberi ore igo chinkwano tindo china chinkwano ne tiga toreta amang'ana ya okoremi amang'ana ya ebibungo amo na amatera nirorore ekwaya eyio nyete eyio yantebi Julia sionye kore tayare ninchu bono arabu ekwaya eyio ekobwati nareretere ebanga. Julius nere tayo. Iya Nakuru rende bange. Togotaka twabageni rende narigaki batari kogenda batorora bobe. Yo
Chanero Nakuru. Oh, Nakuru soeke Gwanda. Sumbuko lako, watamani ya ufalme wako.
ebungina rume Onyango enayetiga maege kero naleta kirongozi naleta Okenyoru na batiga maega in a special way because wao ndio wako na mshiba saidi. So nabonta etego chaka kurugina rume Onyango kule mama yake Onyango amesaliwa sokoro chia echireo chiarua alibukayo soko. Yes, chisokoro chi Onyango kuruma machoge fathers chisokoro chi Onyango marehemu akoro kunga James Onyango ino chisokoro chiaye kurwalia sengina aruete ngaibale kale baerete ondeta hiyo tikale tensemo agubono tete kontambuki mwango na igure biya mono maite bigoli toko genda twike generation gete na inde twachake yende igoboto sata ngamba erete mbale bali bakuru kwa bacho korobo mugako iyo sire bamwabo aseke gusi igobone kero bago jamote baerete gekera toche tubatakaso nyanga abacho korabo mbago toka lakini abacho korobo mugako golio chiete abo bakuru kwa aba sokorobo Onyango ekero chisokoro chitaiyo abangina korobalia abayiboli bali bakerubo ali asaiboletwe bamura bamwe abo bense monya banyomba imemba iyo mbaro kerubo ngina Onyango ngina Osogo ingina Besa ingina Kombo ingina Olembe bonsi gocha mbaro Osogo bairi mbaro nchena ateba nga bamura bamwe abo mbaleo naba ngina babo bono gaki abaiboli kababura rende bono bamura bamwe abo kerubo bamura bamwe abo kerubo na baswati bamwe abo nechikamati chiaye male gochaiga bamura bamwe abo kerubo etokoteba nga bono tuli ina family ya Oino na chake iralia bamura bamwe abo kerubo abaisemo ke bali balensemo babosi ocha chikamati chiri chiabo wacha gochaiga kero bachire cameraman, you know the necessary idea abanabo bachire baisfat bamwe abo mbosiko mwabo kerubo no yomura I think babire bale sukanga bosika babire bale abambaro che barabo embaro je nkerubo kabisa mbosi nabachire bosika wangakire biche iwantebya aya yona maiga bono na inu chikamati chia kerubo bakaba muraba mwa kerubo na bwaba na inu naba muraba mwa basuka busibono muraba mwabo na bwabo pasa yukabeti nonye mwate abanga nkwano nchi wande nga piso bwabo ateranirie chamu egontagete oyo maba kamati yabo yomo na mumuru mwabo yomo abande moitobote na moise ko mwabo uri yomo gaki mokore yako bankiru bole ngango kuana arengelinga nelimo igobono yomo musiko mwabo yomo kamati yayo yomo na mumuru mwabo yomo kaindire sukabusiga bande tokorerega yesaba seni sana babo sogo no bale busia mwabo weferi mwabo rira bayiri bayino muna bacha kochaka no yokoronga nirimbi ya mure mwesi njengo tebya abana bali bamare mu minto mubwatane mubege ntekemo abana bane musikane mwaroriro mwana omino chire mwamwanjete buya mono sana more mereri timbwati ande nabona bwatanga naigo choice byake
abale maate na rugoro nkuba kwani mbiyamure na ebatura sa matangarasi matukwana nige kogero bugima Yesu otoeire no bwabusa gekogera intu ntuli aba yakobwa omoigwa no lioralire abana abaigu bane mwana onyango no moigwone na beire nkorere familia yega yo ino minto okayone Yesu wanchire bali anchire mono akitware kubulinga gwikira iga lenda aratigira iga egera na inchekero ndo cha baigu bane no mocho korone Elija nyasanya kubaseseni kwa wara ambao wasikii kenye nilikuwa naongea nasema hawa ni wapwa wangu ambao nimewalea tangu semeji yangu na wivi yangu wakati walitoka wakaniwachia wakiwa wadogo tukisirikiana na masemeji wangu mimi nimekaa na hao watoto kwa muda bado naendelea kukaa hata mimi niko na Elija nilikuwa naomba masemeji zangu makazini zao majirani tushikiriane tu huyu mtoto wetu akiwa Mungu atambariki na atakuwa na najua natumai kwamba hawa wapu wangu hawatawacha mtoto wa ndugu yao tu hivyo tutakapotoka nyinyi ndio mtapaki na hawa watoto muwasingire muwaweke karibu muwaweke choto kwa sababu Mungu mwenyewe anasema mayatima na wachane ni wake mwenye ambao atawanyusa kidore amegusa nani Mungu mwenyewe kwa chicho lake sina mengi kwa majina ni Cheni kwa Mboka Onchari Mungu awabariki mbuyamore abale rogoro mbuyamore korango iga mbuyamore nduri bwati mange abana abaigu bane bono nero umuigwa monene okora osira nandi bo muswati minto monene ore koro kukirwa oyo kwano koro kuchoisi byaki nero kumubwati kurwokati abunaro dainje nacha gocha kurwai kurumage bono kero tukwira na abu ino twagenderere sabali nabo nabere bune siro gocha paka buna yakorire ki bono naende richa nere no tukamenyete nere matukaya muthari komorora no turi neri nande no arwete moiso ndega buna yabete bone gintu tugusaba niki ebagotenga kichi ndakana Nyasaye akoreki Nyasaye nero kubabwatesi naende nero kubaji semina gintuki no bongaini egekora ngonyo bongaini mboyo semite koretiki naende bono rende buna mwachire ga mwamororire ase moramo nyorere ndi mwamubwata okoboko mwamotheina ki tari moko mubwata gochimate mwamubwata gochia saro chigentoki oborabu gose bono bono imune richara ine kanisa yaye nono mulisi oyo monene no arabu ine kanisa yaye nere no modikon na no tugusirikie kanisa yemo igo bono no tukubwaterana kogende sabari ya igo tari yense ndo kunyanyarege korantu asariti kurwai egero ntu aete wa machiko tukatebu tokore iga tukateba ngama kweli no tokorete ki no tutagete taribo mbuya mono nje Samuel Onchari situgere magenje lakini gonka menyete nakuru mbuya mono munyakero mbuya mono Onchari bagero omwenge biya ende no moiri omuyale omwana bwonyango oyo korokwelicha mwibeta korokelicha no amenyete senka yaye bona gombali abantu abayagaki bona abu no twala tatenga ba nabakwana bokaigo kana batwara gukora umuyege kogera monto korererete ono yubwinge nchene na mono gatwarure kurwa gwa samura wa mwabakerubo tubare chikasi ni chia bonyango na ubago chibachanda ubenga chikasi ni ntu achanto iribaga chikasi njiri chiyo nyango kurwa libongi na rume nabali sebaisike chianti chiabo chigachete mwale go chaiga bwango iga abako nyako babange chikasi ni chiyo nyango nyogoroko nyango bamwabo aite kasi ni nege songo baro arolira bagambi baikaranta koranga ensembiyere gabagambi twaba wane tokobeka chigofi wana twaba rusi tobegeti karibu sana
Wagambi abo bakoriringana rige yamba cheti korora mugambi monene batebire ngatia waraeni uyo mwabo maithe ebibilia karago tanga banta bangaini chinkoro chia banta bangaini chirasi nyomba chiebirero musacha na mukungoro mungaini igarengetia za bantu bakwereire tari ukararia ukalebono iga utagete goserwa 200 na bagocha koyorora lakini onyango ta komorora rinde igona chikasi ni chirichia chiabo nyango chionsi pi igonde sobo mo basa kueba igonde sobo kerubo igonde sobo kerubo tinda agenda ande ntubwate chinga kichisa ine kiroyo monko nyorali baga paka no yana basani bali bana akuru morisio monene na rendengi ne roria twakire saluti nga amangana haya no mura chikasi ni na chiechi tinkumanya no yo moiseke kiole wana kara tinga iri program ngo baise banyalebe bakoba lakini negene nga mwezi ne chikasi ni asenge njo mwezi mule ne chikasi ni ngoru wale mona si chikasi ni echi ngoru wale mono sana maito montatu mege siringi 500 aja matanga na ande tar sabano nyano go sabara iranane oyoru ale ningo digerera ni mumanya ine tayoru ale bono tuachire iga maite ale kumanyanga no barangare naru nganga ateba because ne manyete bono yeresere naru rangangaru bono ntagite tokora iga chikasi ni chichio nyango asikio ruga feri pole sana Nyango, pole. Ni Obara. Pole sana Obara. Ni wewe? Ndio umetoka Kuria, Mura. Sasa ni mtu mzuri tu. Sababu wewe umetoka mbali uko na bahati. Sababu umepanda gari saiti ya moja. So wakasi ni si wengine. Samani ni kama tunasahau ruga tunaingia kebusi sana mturuhusu tusamee kwa hiyo. Ikawa huyu ndugu atatusalimia alafu mmoja wao ataomba. Watu wawili. Ndugu atatusalimia, huyu ametoka Kulia na mmoja wenu ataomba. Wengine mtatusaidia wakimaliza, mtatupungia mkono, mwambie Nyango pai. Brother karibu. Ombolezaji wote na wasimbu kwa jina la Yesu. Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa Joseph Obara Maro Matiko. Wetu ni Kuria. Mama yangu anaitwa Boyani. Ngoja niko na ndugu yangu mwenye tulikuja naye. Ngoja wasalimie. Haleluya. Haleluya. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa majina naitwa Mr. Dan ama Oino, jina ya Kikisi. Lakini huko Kuria naitwa Muita. Tumetoka Kuria. Mama yangu ni Boyani. Asante sana, mbarikiwe. Boyani no yo mwabo ngucha ga, oibo ngucha. Yo mwabo kerubo. Yo mwabo ino. Manyete mmefanya vizuri tu kuja, lakini nitaingia, lakini kwa sababu mmenisaidia sana. In fact nilikuwa kwa kina ni mimi tu ndio huyu nilisema naitwa Nyaburi na hiyo ingine Boyani na ingine naitwa Nora. Ni mingi tu, wananiita majina mingi kabisa kama 10, lakini uko chini bananiita Nyaburi tu, baba juingi china ngine banaita Boyani. Ngambiki Kuria. Uninda birkiruka Nyaburi nsehara, lakini ano barambirikirika Boyani. Yes. Sasa tumefurahia. Unajua wamenisaidia sana. Nilikuwa nimeita kwa kina Kerubo, sasa mmefanya kazi nzuri. Sasa kwa sababu huyu ameongea, ninaomba tu, nani ataomba? Masabo, thank you. Tuamini na tuombe. Baba Mwenyezi Mungu, tutakuja mbele zako mwema, tunashukuru na kuliinua jina lako. Angalia sasa
kama sisi binadamu tunakuanga na changamoto mingi maishani. Angalia ndugu yetu Onyango ambaye amelala, ameacha familia ambaye ni kijana ambaye anaitwa Elijah. Tunaomba Roho wako Mtakatifu ashuke ili aweze kuongoza katika kila jambo, na wakati ambao vipindi ambao vinaendelea uwe nasi hadi tamati. Wakati tunafumkana tukirudi manyumbani kwetu uwe nasi pia. Tunashukuru kwa hayo machache katika jina la Yesu nikiamini na kuomba. Thank you. Chameni tupungie tu mkono ndugu zetu wa kule tunawapenda sana. Mjasema mahali mnatoka kulia. Sasa tingependa hiyo wa kule tunawapenda sana. Nilikuwa nimetangaza kwamba tuko on air, wanasema tuko kwa mtandao Inuka TV. Kama uko na simu yako enda kwa Inuka TV. Hii masisi ya Onyango yote ukifuatilia utaipata pale. Tumetoka kwa Kasinis ya kina Osogo. Niruhusu tu sasa niingie. Tinga abana mbaro baino bodi. Tindacho. Bana mbayo I think. So tutaingia wono na chireiga chikolera chio ino. Chikolera chio ino. Kolera wa ino. Saba murabwa bakirbo. Natangaza nga etule specific wo ino. Okerongosi ntwaru abo kenyoru. Ebono tole nyomba ime. Chikolera chio ino bonsi pi mahali akina Osogo wameoa, akina Onyango huyu, akina Vincent na wengine. Chikolera chionsi pi. Bogimo buyo bwenge bunalitoliwa bunebigale byomobe ange matukonko erale ababe batugutwe obe ange Yesu gakorangeria obe ange gote bana sebibe gesielina gesiekwe birero bya ombosa obe ange kotero kuno wechikolera igotwale kuna kotera chiche ndengi ndio wanaendelea kusimama, si ndio? Tokende kerigia kabere na kikego teba ratigango mbosalie gotera kwa banyana gaki gotera ungori gira sesa kale yobwate insa we kigia kabere na kikego chaka bia sira na basae bagota tulinenga kientambe obe yange obe yange. Songa pandei chikolera nchigo chaiga ebichanera alita eteba bwate kuja pandei obe yange yani agu wantoleti mwatu akile waniri wasaja tubuli savana nereli chikolera na chiechi kuna kubuli Nyasaye ngankinda atumeke egere chikolera chinchi beke muna chitakire koba chikolera na chiechi bono na montage tente benga aba murabo ino baraba murabalenga
Osoko nchua. Ngayo murabali bali. Nchua abu murabali boino. Nchua na bangina baino bali warole. Kila mtu aje na pipo yake hapa. Abuaba. Amurabo ino na abuaba. Lekera ino busia, leka busia ino tenaga. Tena kuru busia sa igo. Tuko chakar kurwa monene mubwata rimuna mumanya ine gocha gocha. Amurabo ino na abuaba. Murabo ino. Kero monta ko bana pipo eh. Tuko sa confuse. Isaya ngokuane kale ngomona na ko bolinga ngayiyo la kamote ino ndana abantu bane. So we have to give an account of our peoples. Abura na bwaba. Bono abayi woli chikolereji chire magega. Ntake torigererio yo chika ine na yo tenene muna bale. Mwena ne space na litoko manyalende because nko barange tole bosio bakwe ebichamo na ino. Oh, baraja bonsi. Kuna wengine nasikia Kiswahili wamesema tuanze kutumia Kiswahili. Oh, kwa sababu msaliwa wa Ukambani hata wa Yesu wa mkanesa. Amen. Sasa tumesema tutachipanga kulingana na vile tumekuja hii. So ningetaka tu tuanze kwa sababu tuishakobeka tutaleta confusion. Osoga akisonga mbele wale wote wa Osogo wanakuja. Osogo nyinyi mtatupa kazi. Yaani kazi yenu nuko jana kwa kujibicha abajikolera bona hiyo ndio kazi yenu leo. Utaturuhusu tu. Bono wengine tusonge pande ombe nimechusika uja morale. Nataka Osoga paki pale. Huyo ndio msichana mkubwa. Oh, hata tulikuwa tumekusahau. Mwisikoyo. Wale walikuja kwa huyo dada mkubwa sema nilikuwa nafuata Onyango. Atakuja na mume wake pale kama ako hapo, asonge mbele na wale wametoka kwake. Huyo msichana wetu mume wake haliaga pole. Tokoleiga magarango chakara kuburukana. Abaili aba tufanye hivi, tungetaka tu huyu dada yetu akuche na wale wote ambao walikuja kwa niaba yake. Ndio itakuwa haraka. Itakuwa haraka. Akuche na wale waliokuja kumchukua ama kumpea pole. Wasonge tu mbele wote wachukuliwe picha. Wengine turuti nyuma. Wengine kama hauko uruti nyuma kidogo. Wale wote walikuja wakuje kwa niaba ya huyu dada Besa. Tunamuita Besa sichi. Huko kwenu anaitwa nani? Naitwa Alice. Abaili aba ya Alice. Abana ba Embara. Si wakuche. Hatuna nafasi nyingine, unajua tumefanya kazi kwa rahisi. Kwa nataka kila kitengo tupeane kila kitengo, lakini sasa imekuwa tutaweka chumura yasa. Tuwa burukaniri Alice royo isabiara na ngina biara mbara. Isabiara na ngina biara Alice tukabosio. Alice asuke bosio. Isabiara na ngina biara basuke bosio. Isabiara na ngina biara basuke bosio. Babera salisi yao. Aha. Aya bamuraba mwabo bona ba Moise na ngina biara na tata na kolereri usikamaega abana bamwabo bona bamwabo mugako ino nyosire temba iyo waenda balia chikamati chirichia na bamura bali bamwabo bakwe hapo. Oh, tusikamaega kya singinchi yebicha Alisi ayisukabusi yabera gatia mate bichiye kubwata goja busyo bona bali bamwabo mugakoe chikamati chiae na balini chikasi njirinde chegubororo chiacha wasonge hapo ndenginga mubegete different nkoreganire ngabane chikasi ni chialenge nabaiga. Umemaliza? Aya waruti nyuma. Bana bae watoto wake teta kumanya bachukura abu mwabe kama mumino gatirinde baba akina kiye mate nebicha ubutube liberere mbe atabaswa kanse
hao ndio watoto wake. Kile imemalizika. Kuna mtu wa kanisa alikuja kwa niaba yake? Kuna nako sikiki? Mtu wa kanisa? Haya, nimeambiwa ako na kikundi inaitwa Sisters. Sasa wale wa Sisters ingia huko. Kiombe kilikia ya Sisters. Ile grupu yake ya Sisters. Mnasonga karibu na mtu yenu. Ndio grupu yake ya Sisters. Hiyo ni Sisters ya kwanza. Sisters mkimaliza egenteki yake acha karomanya kana ngangu acha kango kwa koroko boko yeye ingekuwa tu vizuri. Thank you. Haya, hiyo ni Sisters ya kwanza, warudi nyuma. Sisters ya pili na wasonge mbele. Nimeambiwa huyo hivyo mbebine vinga kale. Sisters ya kwanza na ya pili, hata ya tatu iko. Mwamu beka katika na limokoroki. Sisters. Cameraman, I'm waiting for a signal. Tayari to salute basi. Ninafikiria Arisi umeridhika? Bwana kubariki sana. Ndio kana sana bairi wao. Watu koboko. Wale wa mwisho ndio watakuja kutuombea. Wale wa mwisho sasa. Wabeke kikundi kionsi ama wako. Yule anayefuata Alice asonge. No sogo. Ona ile libagalio nyango. Osogo no mongena simunasa kinchuko cha busianga tia ko baba bichene ya ino. Nabuna bairi bae. Wana bosogo mbaya. Bini sendio nyamuraja na bana leta bana. Otara ikeru. Juna bana baga. Bairi mbale bata mai dengan tu ate bana. Naro yo montigete ntarangerio kuruku onyango ndiye umuirio moneno toleta igo ninajua umuiri ta basa kota ngaki anyale kana ninajua tu because kila kitu kina mwanzo kina mwisho wake. Abana bwa bairi osoko sukabusiga bono ngotebi nanda bairi abago bachange muno naye sukaberera igo togenda ngene kamera Sasa hawa ni mugaka nara huyo. Mugaka ora mugotue. Nene sokoro. Sokoro. Oh. Ono abarabwa bairi bosoko. Chika abamwabo nyabonyi. Bonsiga na igule. Si ndio? Wana sukama ya bana mwecho wake bana. Sukama ya mwe wecho kalende. Sukama ya songa nyuma kitu kidogo. Nali inuki tindu tenena. Naliera arolekana ngeta tofauti yabo. Sasa anti wa kina Nyabonyi. Wale chikolera chia kerubo. Ndio hao. Baba beka gatire ndaba iri nalimo koro sige ntogete. Yegaki bairi abaya. Hao ni aunties mkimaliza mna salute. Haya, antisi wasaluti waruti nyuma. Antisi ruti nyuma. Cousins. Akorada, salute, turuti nyuma. Sokoro. Sokoro na ereje na ndende ndoje kalengo tu mkutano obwensi. Nafikiri yako sawa. Uko sawa isokorira na maega. Abana bosogo songa mbere. Abana bosogo akoro kuchoshwa. Abaso kuli osogo ningo.
abakuru kwa Osogo nka mali tutagutumika na aliye Kenyora. Hiyo ndio familia ya Joshua Osogo. Maida Joshua Geronate abaiga ninaitana mpaka mtu wa kanisa ambaye amekuja kuachilia yako. Ninamaanisha hivyo. Montaja tebe ngaki nare ngomogeni onyalewe na ile tesukali buo yenga kibatankuana. Anyo muntu ko rusiringi 10 geito takatangazo. Tokolera igana ino. Basi hiyo ndio familia ya Osogo. Kindly have a seat. Have a seat. Tutamaliza na maombi na familia ya mwisho. Mumuroko bwati Osogo. Nero yuo. Na ino monginoe. Abaiboli bae wale wazazi. Chikolera chio ino. Chikolera. Oh, abako amekuja. Wali bana baro lilo yombo na jire bosi. Injimo kabana bwanga moje gamo. To basa basa ase chikolera. Le chikolera abaiboli boyo ndangere ti bale bosia. Abamu abamoja bosia. Aro. Dikonde lingo ikalirau. Jire chikolera chira. Kolera suka bocha ika. Awa. Na ichikolera. Tusaliute kindly kolera tusaliudie. Bairana mayaga chikolera biyamono. Bairana warudi nyuma. Warudi nyuma. Abakoyoyo. Bakoyoye. Bakoyoye. Bakoyoye na bwabu. Ndio hao. Nafikiri yako sawa, tusaliudie jameni kindly. Oh, kanisa. Kanisa ya huyu. Oh. I'm happy. Chungaji amesema yeye anasimamia kanisa ya ndugu huyu. Bwana kubariki sana. Tuwefie jameni. Alituhubiria asubuhi na Mungu awabariki sana. I think urembe toko twara muchando wikira igo. Tuikaranze. Tunaenda sasa kwa ndugu ambaye anaitwa Vincent kama sichakosea. Eno motu haraka, you are the guest. Nyinyi ndio wenye hii. Msiwe na haraka. Vincent ndiye huyo. Kuna huyo dada ni Mkamba wa Madhiriku. Sasa ingia pale. Unajua safari ya kutoka Ukambani mpaka hapa ni kubwa sana. Wale marafiki wote ambao wametoka maybe Uganda, those from Uganda who have come to mourn with the brother Vincent kindly. Nikutana na Muganda asubuhi tukaongea Kiingereza hapa. So there are some brothers from our Horn of Africa. Wanasema Horn of Africa, Uganda. So kindly we welcome in a special way. Na wale wametoka kule Ukambani, Madhiriku. Because hao wametoka nchi ambao hatujasikia lugha yao. They have come from a country that we not understand their language. Kindly. Ningeomba tu mama kwa sababu ametoka Ukambani na si karibu. Atusalimie tu kwa lugha ya nyumbani kwao. Hata sisi tuifurahie. Mwatindara. Kwa maziro nira wa Angela wa Kitibi kuma Makueni nugire kwa Muthoni Hakikamba. Sasa utatufasiria kile ameongea. Habari zenu. Amesema kwa majina anaitwa Ajeri Kamuoti, ametoka Ukambani Makueni. Amekuja kwa kusaidia mtoto wake kwa imani. Hiyo ndio kwa tutarajia. Thank you. Vincent Remain. Mwambie sasa aruti nyuma kidogo. I think brothers from maybe Uganda within Mombasa. Mombasa si Kenya. Tusonge mbele marafiki wa Vincent. Hao ni marafiki wa Vincent na wametoka Mombasa. Kwenda Mombasa ni gharama.
Ni machina tu. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Lucas Ugaro. Tumekuwa kule Mombasa na ndugu Vincent nikiwa kiongozi wake wa vijana na yeye ni secretary wangu. Akaniambia juzi hivi kwamba amempoteza ndugu yake, nikaona ni heri tuje leo na ndugu yangu Ishmaeli ili tuweze kumfariji. Mungu wa mbinguni awabariki na aifariji familia hii. Tunashukuru. Wasalamu alaikum. Amjambo. Hata sisi tu jambo. Tulikuwa tunajifunika kitambaa moja na huyu ndugu. Tulikuwa tuishi moja na hatukuwa tunajuana. Tulikuwa tunakaa ndugu moja, tulipatana wakati aliniambia ndugu yake amefariki. Tulihuzunika, nikajisumbua mpaka tumefika hapa. Nimefika asubuhi. Hata niko na usingizi ukiniangalia. Mimi naitwa Ishmael Mosa. Tuni hapa Itibo. Kwa Itibo. Mama nyete Itibo. Nje no mogusi. Mama nyete Itibo. Ase chombe chikoni u Itibo yao basi. Abu noonka. Elietando kinilia banyali bali. Oyo na manyete cameraman. Thank you so much. Kuna mocha hapa. Biamono abale wachire kurupole amalietana njofure yondieki kerubo mokoyone unjali mokoyone yobwate sister yane kurukucheni aba mete nakuru one time we kana lengo mokoyone unjali. Thank you. Gaenda Mombasa kerona chite Mombasa kerubo nante bitige ndekemo mokoyone onkonyere omwana ngajanga temo ko yono njali na cheni nje nga Vincent wana basani bane ba Mombasa na barwete Mombasa bakama kwenda Buganda biyamono nyasaba siseni. Amen. Kanisa la Vincent. Kanisa mwacha Vincent moko mukava. Unajua kanisa sasa tunajua mwaende kanisa sawa tunakaanga ngumu. Kanisa tunakaa cheshi ya kwenda mbinguni. Felix. Amen. Hii ndio kanisa. Cameraman. Sasa kanisa ikiwa hapa au watatumalizia na maombi, tunaingia kwa nyumba ya Onyango. Familia ya Vincent, watoto wao wako wapi? Walete goja. Tukuje pande hii. Kanisa bono betamaye gaiga babera busiga bigusinyi mutawaombea. Musabira nipaka bali bande bajagete. Igana kimwatigarira. Ene kanisa bana bae. Ono Felix kanisa ego saba. 1 2. Na tuamini tuombe. Aishie mahali pa juu. Wakati mwingine tumekusanyika hapa tukishuhudia kwamba ndugu yetu James Onyanga amelala. Angalia wote ambao wameomboleza nasi tangu asubuhi, tangu jana. Mapenzi yako yaendelee kuonekana kati yetu. Tunapoendelea na vipindi vyote na mnenaji huo atakayesimama wakati ikifika, mapenzi yako yatendeke, tuwe watulivu, Roho apate kuongoza kila mahali. Tumeomba kwamba mtoto ambaye amebaki ambaye ni Elijah, familia yote uongoze mahali ambapo inawezekana. Tunaomba tukiamini kwamba uwe nasi hadi tamati kupita jina safi la Yesu Kristo aliye mwombezi wetu. Ni kanisa la Nyansiongo to Weberi Kaindiri Vincent. Una complain? Thank you. Kwa kubale. Wana nataka tenkolega Elijah kwa wapi? Elijah ancho na kiti hapa. Ngane sani eligocha. Hii familia ya Elijah, familia ya Elijah ekerobara ngina korono ara na sokoro yaye na bali bonsi baja kwa niapa ya Elijah. Elijah anataka ukae uangalie huko kwa sababu hao wote watakuwa nyuma yako. Sadaka ikitolewa muntu tagendo tararwere Elijah ngoli ebese yera asa konyora mangana makong. So sukange bali bacha kwa niapa ya Elijah basikama mwabesta bamurabo mwabesta chikamati yae bana bali babo. Nafasi ndio hii. Yesu tale wanjera lire liratiga ketora kuru muyega
banga tumanyiga wali bamwabo basika bamwabesta abana bali babo murabali bamwabo akina nani nawajua songa huko watu bali abari mutabodi burari bali twaja kwa mmoja korone pole kiwango bugango so bugango ito abanyene sere na kina bakigira maega emuli atagera samari muri ya nyasaye no bali baja kuru mutabodi yonsi kuru wapi kaidiri kucha kiwango baje kuru kiwango de motwese aende na bwana nataka usabo omolisia pastor tungetaka pia tutoe sadaka kwa sababu ya licha. So nani atatuombea? Basa kucha uombee. Basa anaombea sadaka. Alafu au tunaombea nafasi ya kujitambulisha. Nataka ugo saba usabiriro ngori bagende rekoru aba batu banga. Usamatule. Uyo litata Nyasaye umwana no kwikoma cyane. Biye mono nene bye muri asigicuwe kwa. Asense abeno muri Nyasaye kira abana babakiri asigicuwe cyakurerisi abama basire no yabo. Muri Nyasaye twasero bwatirerire wikatwa kori. Wekero muri Nyasaye turabe tugusangira asigicu usira abamito batigere maya. Twasero kwa okoro kana asikiro yo kwitu. Takusaba wita asiretira Kristo motolito. Sasa una uhuru wa kuja kutoa ekero nimekupea maiki utatupanga. Mimi si wapangi. Nyinyi mnajipanga sasa. Abaje ko bali bane ngango mozi ko lyo manango anaenda ige maika to tokendere ko kole kwini. Baje ko mozi ko maneka yani. Kibodwa ke. Anya tora sama be kwairire buya. Sama lyo tankoro kujufriani osebonde. Seita era omobera. Elicha pore. Twakilete ne elicha muna chisale. Ero ngoli togenda nero nkakaidiri elicha tabwa tisa tabwa tingina togenda ne chibesa. Ancheko pito huo Yabona msto moyo. Encha sama lyo tango kusara nyambeki. Wone romo vera. Aremu istanitla. Yamono. Liwageli somusangiriko namagwani wairire bujaiga. Yamono. Marehemu mao mwawe licha. Nekas ni anane musangio nalo. Njena renga kiangiche. Sauli yoko limemwane licha. Licha namurone tulemere lichi takana ni Nyasaye na ande na maitunga na kiura kile. Marita na njoni nguruku ibunyanja nguruku macho akabukio nikenye. Sama lyo tamere ni nyanjama. Esta no yo minzo. Njomonene. Keyboard yekigera sura yesara mucha. Esta no yo. Togenda nero ngoli elicha aseli etali ya Yesu. Korumagenda kasi ni Esta. Elicha no yo. Mali tamba sivikano yo mwabesto amok. Amen. Naitwa Mohamed, Elicha ni kuzo wangu. Pole. Naitwa George, Elicha ni kuzo wangu. Pole. Precious, Elijah ni kazini yangu. Walibanda bakeka aba baga chikolera ige amachimaiki abanda. Naitwa Sinaida, Elijah ni kazini. Naitwa Blessing, Elijah ni kazini yangu. Pole. Elijah ni kazini yangu. Kwa majina naitwa Luis, Elijah ni kazini yangu. Pole. Jina naitwa Kevin, Elijah ni kazini yangu. Mimi naitwa Diana, kazini yangu. Naitwa Happiness Mung'ari. Pole. Naitwa Gladys, Elijah ni mtoto yangu. Pole. Moise ko ino yo itano yo bwoturo bara bono tima etinga kia kabeka bireye. Igale kanande narolide. Tanda beka kerubo igande ngina makesita. Pole mochokoro. Mochokoro pole. Endu arenga na nyoko na ibwetu na ndugurari igasi nyugo ikana na ibwetu mubiro ebo. Oyo mochokoro ano tigarete aso mwana yo no sirete rende na twaja kwa pole. Mumuro manne kwa nango naye.
Njengolo kuchobu oyo bumwoyo engaso kumuchinga esitano oyo muntu kumubwatiri ya gatatu iricha pole abakoyo ne mwatigaire mubwatu mwana yokoboko timbwati alinda kwa biamono ono abuna bwabayiri bali barenge ime mono imbura yali tusaliri yake gakire ndokoranga Nyasaye nabangete niruhusu tu nganchere onye torarwe sadaka yago serongori yao etwate banga erongo ligo se sadaka yago Nyasaye ororire mbuya embure seseni Elija ana masene kaye Elija igoro ya mosesenirie gekogere embura na masene gakurwa si Nyasaye na igo bagoteba ngatoa ikwai ari gwirito mubwate gotera komoiga nkoro Bwana Yesu asifiwe. Nyansiongo inchwango. Biamono bali batabwati wala hawana cash. Tumeambiwa kuna wengine wanauliza namba, tutapeana namba ya Elija kwa sababu ni mtu mkubwa. Elija kindly unaweza kusoma namba yako ili wakutumie. Namba ya simu ni 07 58 73 07 06. Nirudie 07 58 73 07 06 0758730706. Nafikiria kwa ule alikuwa anaitisha namba, umepata hiyo namba. Nyansiongo embura Nyasaye bwanchirema bono nainde keroge kimna wetu ekera abona abantu abangaine babugori biro in fact bona nando go kiyonchira nando go ikaransere teligo chari yakabere yakuri alafu kile kikundi kutoka Nakuru kindly sichui programu yenu vile ilikuwa, na ningeomba tu mmoja wenu anisungumzie nipate kuelewa ni nini inaendelea. Tunaweza chukua nafasi zetu tukae kwa sababu mvua imetulia. Nakuru timu wote hawa wakitoka munaingia.
mugacerere. Kiswahili iki ni Kenya ciongo buri. Kiswahili iki ngerie gitindi muno koratigera igo. Nyansianga umbi muno Kiswahili iki nege kongu sana. Ikenuke bururu. Ikine kia wirita. Ai, sisi ni wasana. Nyasaye bwanchire ya chira alia etimu ilia Nakuru. Wale wote waliotoka Nakuru, kindly wote. Umetoka kwa kanisa, umetoka kwa wapi? Nataka tutoe huyu ndugu hapa. Nyinyi mmemweka hapa. Wale wote wa Nakuru wakiongozwa na ule Bwana Yesu asifiwe. Naomba hivi kama unasikia hii sauti, kama ulitoka Nakuru kwa ajili ya ndugu Elijah, hatutaanza kama hujafika hapa mbele. Sababu mvua imeisha. Kujeni wote tumalize hii sehemu ndio mengine yaweza kufuata. Iwe ulikuja kama kanisa, kama rafiki, wote, kama jirani, kujeni wote tafadhali. Asante kwa kutii. Asante. Nimesema hatutafanya lolote kama hamtafika. Tunapo wangoja ili wafike kwa ajili ya kuokoa muda, ningepatia elda mmoja ambaye ni Elda James Kisemba atoe risala salambirambi kwa dakika moja, wakiingia ndio tuendelee na programu nyingine. Asante Elda. Wacha nichukue hii nafasi ya kuwashukuru nyinyi nyote ambao mliona ni vyema mkuja kwa ajili ya kuja kuomboleza pamoja na familia hii.
nisema nyinyi ni wazuri. Indunabaya kwa sababu amu kuenda mahali wengine walienda. Na mlikumbuka ya kwamba Biblia inasema ni vizuri kuenda kwa nyumba ya mashishi kuliko kufanya nini? Di bagari yako andako serwa. Igoti Kenya saba sini. Tuko hapa kutoka Nakuru kwa hachili ya ndugu yetu Elisha kwa sababu ya kupoteza baba yake. Lakini nataka kuambia, wacha nimwambie ya kwamba hao wote wenye wako hapa ni mayatima kama yeye. Sasa na yeye amejiunga na kikundi hiki. Lakini kuna jambo moja Mungu anasema kupitia kwa Biblia yake takatifu ya kwamba wala ambao wote wanatuma na wachani, Mungu anasema hawa ni wangu, tumwachie. Kwa sababu sisi peke yetu hatutaweza hawa. Lakini kwa sababu ya hayo, nataka kuambia ndugu Elisha, Mungu na bahati kwa sababu mnakuwa organized na Mungu kupitia kwa Biblia ama neno lake takatifu. Kwa hivyo wacha Mungu aendelee kukushikilia, na wakasema hivi, ikifika wakati wako ufanye uamuzi wenye busara. Si ni hivyo mlisema? Si mlisema hivyo? Alafu tena kuna the former MCA alitoka hapa naye akakuombea mazuri, akasema yeye wakati alikuwa amesaidia. Sasa wewe ndio utashinda, ndio utamshinda kukusaidia, na wacha na yeye tumuombee ili na Mungu amsaidie apate hiyo nafasi, aendelee kusaidia kulingana na vile alikuwa anasaidia wakati alikuwa kwa kiti. Na wacha Mungu awabariki. Tunapotoka wacha tuache Roho Mtakatifu aendelee kukaa katika kwa familia hii, kwa sababu huyu ndio ataweza kuendelea kuwafariji wakati wengine tumetoka. Na Mungu awabariki. Asante. Nafikiri wale tulisema ile timu, nafikiri sasa ni kama wanaendelea kufika ama wamefika. Asante. Wacha nipeane hii nafasi kwa Helda mkubwa wa Elisha ili atuongoze na yale mengine yenye imebaki. Thank you. Asante. Biamono mulisi kisemba. Kwa wale ambao wameamua wakuji, asante. Tuko na sehemu kama mbili. Ningependa wale vijana. Elisha katika kanisa yetu ni kiongozi wa vijana na ni kiongozi wa vijana kwa district ambayo inaitwa Rongai kwa hali ya kiroho. Tuko katika Rongai district. Kuna wale vijana ambao naongoza. Ningependa msonge mbele, muharakishe kama majenzi, tumalize arabu hiyo timu nyingine fuate. Vijana wote. Kameramani ukimaliza unatuambia uko sawa. Hao ni baadhi ya vijana ambao wanaongozwa na huyu kijana Elijah. Hawakukuja wote sababu ya mnajua vile kulivyo, lakini hao waliweza kujikakamua wakafika. Uko sawa? Asante. Ningependa Elas. Karibu hapo. Usingile kijana aweze kusikia joto kwa ile kazi anayofanya. Asante. Hao ni elders kutoka kanisa la Shalom likiwa Rongai district. Asante. So na wengine wote sasa tuweze kukaa vizuri karibu na kijana, arabu Elda Oseve atumalizie kwa ombi. Tusonge tu kidogo ili picha iweze kukaa vizuri. Julius mmekaa nyuma sana vijana. Elda Oseve mahali huko. Yes, utatufungia kwa ombi. Cameraman akimaliza. Asante, nimeambiwa niombe. Na ukiambiwa kitu na tii. Naomba tuombe. Baba, katika jina la Yesu, Mungu uliyeziumba mbingu na nchi, chemchemi ya maji na vyote vilivyomo, tumekuja mbele zako kwanza tukiliita jina lako kwa sababu wewe ndio unastahili sifa na utukufu wote. Asante Bwana kwa sababu ulipanga ya kwamba siku ya leo tutakuwa hapa. Ndiposa mzee ambaye amelala James ili baba aweze kupumzika mahali pake.
Baba, ninaomba uweze kuwaonekania kwa njia kipekee. Baba, Elijah ninamweka mikononi mwako, na asante kwa sababu wewe umetuhakikishia katika yako takatifu sana kwamba wewe ndio baba wa mayatima. Sababu ahadi zako ni za ajabu za milele. Kama Bwana uweze kumuonekana kijana huyu, mlinde, umtunze, umulindie imani yake, na Bwana utakaporudisha ufalme wako, hebu Baba ukumbuke kijana huyo na sisi wote vile tulivyo, unakili majina yetu katika kitabu cha uzima. Ni asante kwa sababu ya umati huu ambao wamefika hapa, na vile neno lako linasema Mhubiri 7:2 ya kwamba heli kwa wale ambao wanafika katika nyumba ya matanga. Na neno lako Paulo naye anasema katika cha Warumi 12 mstari wa 15, furahini na wale ambao wanafurahi, na pia tuweze kulia na wale ambao wanalia. Tumekuja kulia pamoja na familia hii. Hapa tuko katika kanisa Shalom, pamoja na majirani na watu wote. Kuna wengine wametoka Kuria ambao wameingia hapa mbeleni ambao wameongea, na wengine wote ambao wametoka. Ninaomba Bwana amani itoke kwako. Mji huu Bwana uweze kudumu katika mji huu, ubaki katika mji huu siku zote. Na Bwana, tumaini letu ni kwamba tunajua hivi karibuni unarudi, na ukirudi tunaomba utupee fursa tuweze kusawawisha tabia zetu, ndipo tutakaporudi tuende pale nyumbani. Asante kwa yote, tamaraki yale ambayo yamebaraki, na Bwana ombi langu kuu, hata mmoja asikose pale mbinguni, utupe nafasi ndiposa tuweze kutubu dhambi zetu. Bwana, tunakupea sifa na utukufu kwa mambo yote, katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Munyakero mbiya mono konyore mioyo yang'anyire ng'akia twebaiga, lakini mbiya mono aso gotoinyora Nyasaye abaseni. Bwana Yesu asifiwe. Bono tutagete goswa ase kanisa. Bono twasoire ase emisa. Nataka chikanisa chionsi bono tosanga mang'anaya ase ng'encho yogoserekea oyo minto James Onyango oyo sugumira orogendo ukorire. Nataka buna bono maege kero tokoimoka igoro. Abarandi bonsi ipi bakanisa ende yonsi mocha abapasta bonsi pi moche ga igogo sari utiga kiagera omurandi narorora okurandia nagototebia sikwaru abarandi gakiki nabainyora mokora abanyasiasa nkoinyoru bare na inche na inyoiro obisi yaito ng'akirende mwaba bapasta mbaya karibu ekanisa imoka igoro ekero muna bagokwana endo che nabakebare tuchake ipata. Bwana asifiwe. Maneno bagwe. Kwa majina ni Pastor Jared Rioba Otuke, na hudumu kanisa ambalo naitwa Independent 70 Day Baptist Association Church. Jino murandi onkaiga abarandi bali mwesi abageni mwacha gotwapore museni gusana kera gana ngo koregas na nonka buya mana sport mwatuleteire basumba banyasaye ase family ndu bwata basiriko family ya mwamngare ende twabakire pole bia ono murandi Charity na inche no nyendo monyonge na renge chema ni weli tuko ngoro kwa Simeon no yibositu ngokora na Evangelical Christian Church of Africa korandi aliye kona boige wana na inche no onda yo mumurono sire to no mojokoro tigaleta bia mono pasa karibu wanje banyasaye ne nabakoni mwensinga boire bia samarita Pastor Lawrence Otara indo mo pastor bwe kanisa ya Adventista kurwa se district ya Munyanku yure mogenda boigo indege igasingincho yabasani bane tomete na barabu radio kindo bao Felix na kirongozi mugako monyene na boigo ne kanisa ite ya Nyansiongo igonga twatere pole na Nyasaye tiga aremienka chinga kechi
abana ba Nyasaye na abakwaniri bwensi mbiamole ncherieta nkoroku Nicholas Moi ntomire ase kanisa ya Maro, kanisa la Mataiva na ngokora oborandi ororo no nyamondo chase nkaga kurende nanche manya muno mutumisi kurwe kase kanisa ya Maro. Asante sana. Asante akira barandi ya bonsi bakwanire chinko bikiagere mirimo bagokora na emekongu bana totenene igoro bana twasoire kanisa ime totenene igoro baki totenene igoro. Kiswahili mbaigwete tusimame juu. Basi Bwana Yesu asifiwe. Intagete mubwate maikieye motera buna bari motari gocha gotera mambia bwate maikieye kamiri mobutoria matero kweri kweri egere tochange okotonyora okurandia.
na Yesu basi kula mziki wa Yesu pole pole. Tukifika mbinguni tutaimba hosana. Tukifika mwa Baba tutaimba hosana. Tukifika mwa Yehova tutaimba hosana. Tukifika mwa Baba tutaimba hosana. Tutaimba, 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 tutaruka, tutasifu, tutasifu. 1, 2, 3, 4. Wanijua vema Bwana, wanijua vema Bwana, wanijua vema Bwana, niko mbele zako, wanijua, Wanijua vema Bwana. Baba wanijua, Wanijua vema Bwana. Baba wanijua, Wanijua vema Bwana. Niko mbele zako. wanijua vema Bwana, Baba wanijua. wanijua vema Bwana, wanijua vema Bwana, niko mbele zako, wanijua, Vema Bwana. Baba wanijua, Wanijua vema Bwana. Baba wanijua, Vema Bwana. Niko mbele zako. wayajua maisha yetu, Baba wayajua. wayajua vema Bwana, wayajua vema Bwana, tuko mbele zako, wayajua, Jua vema Bwana. Baba wanijua, Vema Bwana. Baba wanijua, Vema Bwana. Niko mbele zako. wayajua mawazo yetu, Baba wayajua. wayajua vema Bwana, wayajua vema Bwana, niko mbele zako, wanijua, Jua vema Bwana. Baba wanijua, Vema Bwana. Baba wanijua, Vema Bwana. Niko mbele zako. Nyasaye tata ombotongi igoro nense Jehova twakobakire naende twagotogirie igiriria monene ekero twabeire naye korumambia goika chinse echi nase eng'encho okoboko kwao bono rigiriria monene ekero omopiso bwago chigotene nase eng'encho yokorwa ring'ana Yesu bono tiga obonene bwao boike ase eng'encho y'obuya bwao twakobake nao kwesi konse amanye Yesu Kristo nasabire nokwegena Bishop karibu. Biamono sana Pastor Yukabeth ne kanisa na baminto bonse pi bali baraiga onye gokonyara kondora no mwamunde lakini bonkagete na borandore gokonyara kondora ngimo kiringo koboko igoroiga Bwana asifiwe neba kwaro sirake na bokonyara gokwana amine kuyukana Bwana asifiwe amine ine ngiye boli
naeta mochengo no nasiekerere for like 1 hour ekero monyene ensare ngego address y'abantu abantu naigunganjara tebarieti akina ikira nanyo lenjare rieta abantu bono ekorari bari kuiriria ta sana bagoteba 2 term aiga tigangongi wa mina. Bwana asifiwe. Biamono sana. Naitwa Bishop Nyariki Felix. Nimeokoka, Kristo ni Bwana. Takushukuru Mungu kwa sababu ya siku ya leo na ndengera nilia barandi na barayi bali bo moyega. Biamono sana senge njokora moyega buya. Ikiagera no igekoira uwanja kwa Nyasaye. Nyasaye wagisemi banyara ko bakora moyego ngabuno yo bakoera. Yo Nyasaye itonomuya. Binanateba ngoro ku Bishop Felix Nyariki, we can say Unlimited Faith. Nimekuja hapa ili tuomboleze pamoja na familia. Iyo nyagusira na rakoro ku James. Na rana tigete mo muraiga ko ku Elijah, na bayo. Pole sana. Familia ngima pole sana sekinyoren kigima asenge jogo Syria James. Tigan sabe ndi togendere. Monene mbiyamona asenge chori Nyasaye. Tuatene na atene ne bosibwa bana bao abara basomba bao ekela tokwira chinga kichinke okwana lingana lyao na sabiro ogendera ko bamona intu na to kwandira buno ganetie kela twago semere nsiama abira Kristo na sabina kwegena na tebire pole sana go just family engima yanya kusira na ekinyore kigima pamoja ne kanisa tigo monene agendera ko balemia nimbo atengane ya yo kante go tebie family ese kitabu kia Ayubu. Kitabu kia Ayubu 14 nkagetekero monto naye manyete ngakibirie yego kwana. Ayubu 14 yemo nendege nke ya itire titraye tiga ndete to semelingana Nyasaye kula kitabu kia Ayubu 14 yemo Biblia ntebiga mwanya bantu oiboire no mokungu amatukaye na kiare drama boli enjara ya dolira yandangilio sora ajara to sere kidogo tumako endara mwanya ba somene ngo pastor mwa microphone aina mangana nko ira kuja se family kama nena agota na Ayubu genderete gukwana mwanya bantu okoyiborwa no mukungu amatukaye na make amatukaye na kiare yandara gusoma sinini era ni gaikire ne mechando Ere nigo akororekana buna egesicha yasichire nagosira bwangu niga weta bwangu buna omorengari tigirabo somere kitabu kia Yohana Injili 14 ne famangana yako ndase family ne lichandoche na bamuraba abantu kinyere kigimambaro mwanya bantu iboire no mukungu amatukaye na kiale Ayubago kwana amatukayo no monto yo amatukayo ni gaichira na gento kieke agaichira no kogoka emechando amonene manyago kwana ne familia ye kurase kitabu kia Yohana 14 mona kiateba amarika manago teba enchere go chiase tata timo ichana se chinkoro cheino oine Elijah ngotebi na bale bamwabo Elijah to wase go ichana se nkoro yago ime ase chinkoro cheino mumwegene Nyasaye mwegene Nyasaye yo gotongete na mwegene na Yesu monyene ase nyumba ya tata nere no bomenyo ubonge onye taibo angana batebya. Bwana asifiwe sana. Aina mangana nataka kwa ndemio yo minde licha nganonye osiririwe na tatu mwabo na igunga mamo mwabo nere nkara kora tegendoki na boigo bono tegete mathia mangana ya ingato base ko endera gukumia somo yogo mosemeli Nyasaye omonene na manyete chintakana jatigere barabasinini lakini bakinire babera abantu abanene tari boigo mobungo saute mogiranga arenge ntakana lakini boni igene ntakana ngenda takoba chibesa wado mobungo njire chintakana so yo minde licha toko sabanga Nyasaye ndera ko makonya banga batanga Nyasaye ndera ko konya rija amen inkingo tebya abatwensi to ikiraiga kiagara chinga kichiachira bono tinikorandia maono ombwata mangana abero kango tebya bali to ikiraiga itangani to manyate magusia tabanga obororo nigo boro bwo manyene into ababande twensi pi to ichaiga ngitogokora togo jana busaigo lakini yegwe to bororo bo ngagiagoroku Elijah tali boigo
lakini go twachire tomo moyo tomo tebinga nonye na sobororo obubono tigagenderere komosemeri Nyasaye na ino mbaina nilingambi ya mono sana ruase kitabu kyo Morandia isano na ibere kitabu kyo Morandia isano na ibere tosome ibere na inye totige isato mbaina nilingambi ya mono asinge njogo cha kolemia Elijah koba monere at these difficult times chinga kichiga eraro chege sunte chinga kichiga aro chobo kongu no bororo banene akometinga ngakinse ya ikere kuchibono nago gete ekera muachire nayo jakoboni nginchi weka natigaira lakini koira nilingambi yamono naino asenga jogo jakomosira at least bono remirake egego tebaiga amarika mana otne birengererio igoro yobogima mbuya kogenda ase nyumba yebirero kobwa kogenda ase nyumba y'omuyega tebi munere ngambia gwakora gwacha wetani kogenda otigoserwa ekiagero yonoro omoerio okera omonto ekiagera oyonoro omoerio okera ororioyo ekero twachire ase ebirero binga binebi oyonoro omoerio o James nande ndo chitomara linde mpaka wikekera Yesu akora gendo kieke igo ngambia kogenda kolera mona abande imbuya kolera amona bali bakolera imbuya goikaransa nakobalemia bali basireliwe ekiagera oyinoro moelio bwo monto yo orura so bwiko bwense ntokomarora naende wikekera Yesu ara irane igo mbuya wakora wacha tebi oyimonere ngambia mona sinje gocha inyenki yateba chinkoro chiabantu baraba ngaini igo chikoba ase nyumba yebirero igo chikoba ase nyumba ereriye ndiramo boli rero paka wacha kubwatu na kandege kamera kuri drone yani kure yakere chinko binombo saigo yani chinkoro chiabantu abangaini nigo chide igo chikoba ase nyumba yebirero genda sama pastor kolende chinkoro chiabariri motegeretera kini chinkoro chiabaria barasense mende bakorokwanaki abariri nigo chire ase nyumba yokwegokia nigo chigo toka ase nyumba yokwegokia lakini abari baraba ngaini nigo chinkoro chiabo chigo toka ase nyumba yabari bakorera ekwaya nere yatera watera kolinkwangokia ingekero turagende igoro naende kolera ngokole tugendo kieke ekero turachigoro omonto uri okonya kogotianira nsa okogotebinga nkora kala sasi ni pastor omonto uri okoragotianira okogotebinga nkora na tore ekero ora keigoro omonto itabwati kubugana ndara tikotenga nkora na tore haleluya uri ogochaire ngaye ni igoro mutaka ogochaire ngaye to someti ekero Yesu akoirana mangana ya masomo tayo ekere Yesu akoirana mangana yobonda no butakataka tigendo kieke omuntu mungaini enkora yaye gigotoka ase bali bakorera obalemyo batebinga Nyasaye naro haleluya omonene gagokwana ng'omuntu mungaini abantu bali barabaya igo bakorera mona bali bakorera abantu bali baraba ngaini nigo bagotoka ase nyumba yebirero kobwa bali bagotoka ase nyumba yokwegokia abantu bali kibao niri mesi bugiranga gatumanyira ne mesi tokora tagendo muntu ka niri mesi agatanga tiganda nda akiro mobere pole ogenda asiri kirenga bar and restaurant obero ororo musaji yomoga bera aoni mesi kiri wemerango kianda akagende pa akarara karaire abanyarokambare bagokoro baraba ngaini bagaeta bakamanyanga nabo ari kibese kiara gako na konywa ago kirusie mubuko oyo obeka oyonde ekiagara kire 90,000 tanya gokora gendoki na idia gesire akanywa bakachaka komogorere kiagara mba kiroche ekero bwa ikabo tuko ekero chinguru chiamoerera bakamatenga bono gendo orale ligiri umwakora gendoki orale oyo magatangana nyaro akagenda omogakori karaire oyo mori orenge nyaro akanguse kebeti
korwa se erongi akarwa kanguse kotieria agasoka nero akagenda karuse kiri bujiria merongo kianda agajira omusaje uri gagotabuka mambia akanyora kiri bujiria merongo kianda ngikora tegende kiege igachira tebenge agasinyubuna wakane bili elia lira sepa amangana agaikera mokae ngomugakogo igabwatire pagete anywete kiri buikumi na ibere osinyiri gwakana lakini mukungu wa matenga mogaka achiete ne chibese chionsi piao ne tiemesi mukungu gentanga ogete nkeringa keraiko akamate mogaka tiga gukumi emesi gikwama matuka masini emyaka erenga ebere ayebona muna kwonetie emyaka ebere nande goikana no choni chibese chiri chikole ndoki chirane ayebona tiga gukumia tiga nande togenda toni ng'ombe tochitwaka ne bili yega ekiagera no musaje oro mungaini ama no musaje oro mungaini orenge. Hallelujah. Omusaje ya muno mukungu ni ngomorojo oro mungaini abantu abangaini nigo bagutuka ase abantu bande bakolera abantu abangaini bagutuka mwanyasaye abantu abangaini imbali bakuru obugima bwabo gokyase Yesu bamanyanga senseye ebintu bigutuka senseye nigo bire byo mudomo ke oyegento kere kyamana no kuru obugima bwane gokyase monene erinde ndosyo bwamate bwana monere ekera koirana anyoranga nindende torogendo na kiarenge byabato ikira twenzi tulenda orogendo erinde Yesu ekera koirana anyolenga orogendo rwito no bwamate boita monere imboro bwamana nyuma akera tukasene kolenda orogendo ro tulende nabo igo bwamate boito amana abaminto bali tomenyeta marabarabu bantu mate bali bamenyeta sense yani tuli chikirani lakini ntwanya gukwana ninga bwakire osibwairire ore jirani lakini tomandi gose jirani ya minonja abogete muri gukwana ne kiagara muheta ne te miaka 10 etire lakini nore okoimokie Biblia ni kitabu kia Matero Jumamosi na Jumapili kwagende kanisa lakini togukwania mine kiagara mwaka tegendoki lero ngusabanga gukurwa ogenda orosyo bwamate bwago nolio mino mwetaine erinde Yesu ekera koirana atokana norosyo bwamate bwago nsa amonere norosyo bwamate bwayo. Bwana Yesu asifiwe. Ekiagera tokonyara gwanjo yotamanyetie tokonyara gwanjo yotanyakorora onye turanje omamenyete nsa koranjo imamenyete nsa onye nkwanya kumukwania lero ogenda umukwani ogenda madenga na kwabeire ando nsiase kwa machira na akorire ndoki. Bwana asifiwe. Omonene igagukwana agutumia omusomboye Paul ogukwana mangana akubwati. Bwana asifiwe sana. Ntegete tuligererie egitabu gikeiga tuigonga mangana kiaya Paulo agukwana kurwa seva Filipi isato 14 ekero tugasene kurendo orogendo rwaito ekero tugasene kurendo bwamate bwaito na Nyasaye ngiyore aba Philippians chapter 3 verse 14 tuigonga nkio monena agutumia omosomboye Paul kagukwana 92 itukoria rero erindika gatukurwa tomanye nganto gendrete esabali igarogendo rukwigena twenzi tuanchane intwase intwe twanche chiamate cheito abangina twanche bakabamura banche bangina byara erindo obuya bwa Nyasaye bugendere kumanyikana. Hallelujah. Yani masabane nalingo sabakerenga because I always go there cases kire chinyinge lero abasan sauti mogiranga ndo bwa cases. Bwana asifiwe sana. Duat cases chia esegi kati ya moibori amona mukamo muroe. Tubwata mangana yubori lero. Ero tahiyo tali boigo. Abangena bali tora. Tu ya kire chinkobi. Kigana twanje tubakaba mura. Abangena ba na basubate bali wara. Tu ya kire chinkobi kigana tusigitaba ngina byara. Ngi Paulo gukwana kurwa sigitabe kaba Filipi isato 14. Rogokorerwa tari inga na ikire konyoraya gose na ikire koba omoikeranu gorende noko nakongiri orogendo ekiagera nabwatirwe na Kristo Yesu ekiagera nabwatirwe na Kristo Yesu. Bwana asifiwe sana. Ekero turase esabali igayogendo
tokonge unatokona korosio bwamate bwaito tokonge koroisio rogendo rwaito ekero tugase ni komnya kachimbero yani omenya kekomanya tenga engeria nire mutuone. Hallelujah. Mado otebuganga nteto abantu bakomnyoka 10 oyo gutanga nayo 100,000 neba no muntu tamanya tikomnyoka itukerio igara mnyoka bakefumbio imoke gose bomu ya kensa injira turatamane kurwa orioka gete ngata kunyara komnyoka no nje muno gete nganya komnyoka kukonyora. Bwana asifiwe sana. Asoro gendo rweito tokongyo rogendo tumanya ngeri yitonere motu omonene ga kwananga omuntu uranyare komenya sige tunu Kenya saa kirege chenu no muntu orende rogendo rwaye turende rogendo. Bwana asifiwe sana. Katura saa igase kirongo tuachire amatanga yokurera James turwaiga tumanya tenga tokongyo rogendo rwaito tokongyo kwigina tokongye torosio bwamate bwaito intwa saintwe tomo semenya saa biriatebanga to base ko ijana chinkoro chito tomo semenya saa na tomo semeli Yesu oigo ekiagera se nyumba ya tata nere no bamenyo obonge Yesu chiraroro gotoro iseria erinda alia sare eri aichego tuoye na tugenda tikomenya roro yani gendo kia mana nkiringa Yesu gakogenda tanga mwanya bantu kogenda akira ikerera mandegere buyeba mademoto monta agenda chikubaro tuterase aikanya robo gimambu ya bole igakunya kuheba ure igutiera omanyane Yesu ekerago ikamwanya sai akomanyanga abantu mbale bane na kwireta somo saraba elindenche koboya ingaiga sende na baro bakalendo kieke kirende toko chande kiraso bwiko wense kitota wanjira koroisio bwa mate waito na Nyasaye tebe monenga torosio bwa mate waito. Hallelujah. Kitabu kia Revelation 21 ekerongo someye mo kogenderera egon tebinga igurenya nero ebitabu bikoigurwa bikoro kinga obugimo buya bwa chakire na bekinya kananga senseye lero iga chapter ya James ya very close to so senseye lakini Yesu ekera kuirana agocha kuya barabaye igonko kanga onyorende to kwigina kwaye onyorende to semelia kwaye itukelimo into abatura moyo twensi amone familia ye into chikomera na samale to komochengera Yesu to gochengera gotoleka ekiagera twalendira rogendo rwaito to komera na bali bakwete bara banyaboronge onye into abanyene ntuli abanyaboronge nse ekiagera newe na tarosio bwamate bwitu na Nyasaye twensi tutoleke tumumanya Nyasaye elinde kero tukurwa so bwiko bwense turwaroro ntoba sekoro buna abantu tabwati gosemelia turwaroro tumadenga litukelimo ekero Yesu akwire na kuye kanisa yaye na ndio tokaltege ndoki totenegro na akori korande nago babeka sana bale ngabago tabenga onyendiri yanyarekana abantu twensi tumochire Nyasaye. Hallelujah. Kandi tuko sababu na bali bakatanga maene wono ntokanetie tomotamere Nyasaye engaki lero nani ngase president yale wa 3 years yatabanga otemire sana ando chiko ruwa magendero akiri ndango kingelinga ki otemire sana okay ririgo riria maguta koru 179 kanya tokonywera lero bono tokonywera 206 alibosongo otemire sana ngakiale ngebya na tukatara sobe ko bwese toteme sana ko bwa Yesu tutoleke. Hallelujah. Ekiagere nseye ko asiteyo ko semeli kule yani nale kobaye enale gutamira Yesu ekiagere no ko semeli ko kale yani ko semeli ko yase masomo ko semeli ko yase nibo ko semeli ko yase oburai bwenseye ko semeli go kogotoka ase Yesu omwana Nyasaye. I know abu kana otokonyora the rest na otokonyora go semeli timo kiamba bukati go tosabamo omanene mbiyamana singinja Nyasaye chira chiago nigo chire na amina biyamana singinja bangina nabagaka abaisikina bamurana bana bake twachira saiga kolemia oyo minde licha oyo nyara kaba kagosirirwa mwibulyo ye James amona amatengima ne kanisengima na sabire obuya bwa bwendere go toisana chinga chionse ababa ikira iga Nyasaye tigureri ogieri onyonde naro utaratoleka na sabire moneno gendere go tokuna chingoro cheito togotamire kiagana orobo tamire bwito tigo sasi mana demokiri gwigora singa Nyasaye na insia mabera Kristo na sabina kuina kero monda tebe
Monene abasiseni sana. Amen. Proceed. Basa mtatusaidia kule. Alafu ule ndugu wetu wa Amenya. Mu-Amerika. Ekanisa twende ucha somo bere. Mu-Amerika kuna wengine ambao wametumwa kaindi kwa sababu ya mfu anainu moroja na yale atusareiri. Abami ntombi ya more. Sengenjo yembura etoko babenge. Abageni mbaraiga umwesimiwa Robert Mairuratoma ntaete ko baribaga bari wakaripoti kabo very brief erinde tokore korwaiga oyo minto Steve Mbuya mwana se kipasa sauti yake nande twatabire pole sana asogo siria umugako yoiga twabaire ngora abantu bekenyerukia ekerongo twaikira twatumirwe no mweshimiwa kubori chikura cyobo jumbe wa South Mugirango 2027 omusike Robert Mairuro mu America. Robert Mairura kweli maarifa ya Mungu ni ya ajabu sana. Angetufunulia siri kuhusu siku yetu ya kulala mauti. Je, tungeishi maisha ya Ukristo kabla siku hiyo haijakaribia? Hapana kabisa. Mungu ni tajiri wa hekima. Kwa kweli maarifa ya Mungu ni ya ajabu sana. Angetufunulia siri kuhusu siku yetu ya kulala mauti. Je, tungeishi maisha ya Ukristo kabla siku hiyo haijakaribia? Hapana kabisa. Mungu ni tajiri wa hekima. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili. Ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye nia za maisha yetu ya Ukristo nayo kesho tung'ang'anie ufalme wa Mungu kwanza. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili. Ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye nia za maisha yetu ya Ukristo nayo kesho tung'ang'anie ufalme wa Mungu kwanza. Sote twafahamu duniani hatudumu. Tunajua kwamba tunakufa, ila hatujui siku wala saa. Na la kushangaza, bado twaishi maisha ya kutojali. Twafaa
Twaishi tukijua kwamba leo yaweza kuwa siku yetu ya mwisho duniani. Sote twafahamu duniani hatudumu, tunajua kwamba tunakufa, ila hatujui siku wala saa. Siri hii yanishangaza, Bwana tufunze kuhesabu siku zetu kwa hekima. Tunapoishi tuishi tukijua leo yaweza kuwa siku yetu ya mwisho duniani. Siku zetu si nyingi na sote tufahamu hili. Ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye mizaha maisha yetu ya Ukristo wala ya kesho tushajui. Tung'ang'anie ufalme wa Mungu kwanza. Siku zetu si nyingi na sote tufahamu hili. Ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye mizaha maisha yetu ya Ukristo wala ya kesho tushajui. Tung'ang'anie ufalme wa Mungu kwanza. Siku zetu si nyingi na sote tufahamu hili. Ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye mizaha maisha yetu ya Ukristo wala ya kesho tushajui. Tung'ang'anie ufalme wa Mungu kwanza. Siku zetu si nyingi na sote tufahamu hili. Ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye mizaha maisha yetu ya Ukristo wala ya kesho tushajui. Tung'ang'anie ufalme wa Mungu kwanza. Kifo kimekuwa tisho kubwa, kinachukua wapendwa wetu. Tumesononeka mioyoni mwetu, tunaomba Bwana tufariji, tuhurumie. Kifo kimekuwa tisho kubwa, kinachukua wapendwa wetu. Tumesononeka mioyoni mwetu, tunaomba Bwana tufariji, tuhurumie. Asubuhi njema yaja, makaburi yatafunuliwa, walolala watafufuliwa, tukutane nao. Kifo hakitakuwa na mamlaka tena. Asubuhi njema yaja, makaburi yatafunuliwa, walolala
nasubiri sana siku hiyo. Asubuhi njema yaja, makaburi yatafunuliwa, walolala watafufuliwa, tukutane nao, kifo hakitakuwa na mamlaka tena. Asubuhi njema yaja, makaburi yatafunuliwa, walolala watafufuliwa, tukutane nao, kifo hakitakuwa na mamlaka tena. Asubuhi njema yaja, makaburi yatafunuliwa. One, two. Mic check. Nachukua fursa hii kuwarudishia shukrani na asante studio ya Inuka kuwa nasi hapa kwa sherehe ya mwenzetu ambaye ni James Onyango. Ingawa mvua imekuwa na tuandama mahali tulipoanza kwa lakini tumemaliza salama, na wale watu ambao majirani kijiji kizima cha Ekerongo 102 na marafiki na mandugu na dada ambao tulishirikiana nao kwa ajili ya kuona kwamba ametolewa katika mochari hadi kufika hapa nyumbani siku ya leo akamaliziwa harusi yake. Tunawakaribisha tena, tuwe tunashirikiana. Huu ndio upendo wa dhati ambao tunafunzwa kwa Biblia. Tunapokuwa na shughuli zingine kuanzia hasa wakati huu, tuwe na amani na familia yote ya Oino and family, kina brothers ya Kinosogo na Vincent Odembe Oino na wengine ambao wamekuwa na changamoto katika hii familia. Naomba kwamba Mungu atawanemeshia. Nikisema kwamba katika kitabu cha Ayubu aliandamwa na mambo kama haya, lakini aliposhikilia Mungu alifaulu katika maisha haya. Nasi pia tunaamini kwamba vile watumishi wa Mungu kina Abrahamu, Ayubu, tutakuwa washindi katika Yesu. Na Mungu awabariki. Napo pea na mwenzangu pia apate kunena jambo, angalau tupate kuona vile itaendelea. Pia vile vile naweza shukuru wale wote ambao ombolezaji ambao wametoka maeneo mbalimbali kwa kuacha kazi zenyu kwa kuja hapa mara hapa ili kuomboleza na mwenzetu ambaye aliweza kupoteza babake mzazi, kwa kuwa sisi tulikuwa tumempenda zaidi, lakini Mungu alikuwa amempenda zaidi. Kwa hivyo wale wote ambao wameacha kazi zao kwa siku ya leo wamekuja mara hapa kujumuika nasi, tumesema ni shukran sana. We want to thank all the people who just came to this particular celebration of our brother James Onyango in a special way, and may God grant you with each and every
blessing that you have and that mercy that you showed to us as a family. We have to congratulate you all. May God continue praising us in each day and let us believe in God. Amen. Mono abaminto bali bachasa masisi ya endu ya ne James Onyango ino na bana ningambu ya mono asemo kogenda Nyasaye abe na inwe asamarire ngoro ku Bernard Obara oyibo Kenyaru James Onyango ne ndugu yani kabisa mbuya mono. Siribageri kwa kambi ya mono samarita ne ngoro charity ino yo muhabonya gusira akire mbuya mono abare bakire batubwate ni yukwenda ani batubwate siri yukwenda umuyego uyu timbu ati mange gukwana mbuya mono. Nanchete angeli bageri kwa bakwani mbuya mono nanchende tawate ki this opportunity ko bakira ngambia mono abairi abasadi ko Rwandans bali mwatubwate seti paka twekire omweri bwo kumwenyo yo minto James Onyango tiganya saba sese ni mwensi undi bwensi osoite ko boko mufuko injerendeons tiganya saba sese na ndo togendera kusamire familia yega ase engakega yoboko nya saba sese ni mwensi mbia mono. Engwa kangambi ya mono asengenju mwacha gutubwati cia sendugu yantu ngoteba ngambi ya mono abamintu ase mokogenda mogende biyantu amwanchete mono lakini Nyasaye omwanchire mono gutubwa. Thank you. Mimi nachukua nafasi hii kushukuru wenzetu ambao wamekuja wameshikana nasi wakati tulianza kuanzia mwanzo mpaka tumefika wakati wa mwisho. Pia tumechukua fursa hii kuambia kijiji asante sana kwa sababu wameshikana nasi tangu wakati ndugu yetu alifariki, ilikuwa tarehe 3 mpaka siku ya leo. Mazishi yameenda vizuri. Mungu pia ampatie baraka ya mvua. Tunashukuru. Nachukua fursa hii tena kusema ni asante, nikianzia kwa familia yangu, maanko zangu, maanti zangu, kijiji kwa ujumla, marafiki na wote ambao walikuja katika hafla hii ya kuja kushuhudia mazishi ya babangu ambaye ni James Onyango. Nashukuru sana kwa kuja kunifariji, pia kuniweka joto. Mungu awazidishie. Mimi sina cha kuwalipa, lakini Mungu aliye juu naombea aweze kuwabariki, awapatie neema zake kikamilifu. Nasema ni asante kwa runinga yetu ya Inuka TV kwa kuja kunasa hii hafla yote kwa jumla. Wanakijiji wote ikiwemo kikundi cha welfare ya kijiji, na washukuru sana ile komiti yote ambayo iliweza kupanga haya maneno yote kuhakikisha kwamba mipango imeenda sambamba, na washukuru sana. Mungu aweze kuwabariki. Asante. Nami pia wacha nichukue nafasi hii kushukuru wale ambao walitushika mkono, kwa sababu sisi wenyewe kama familia yoino bila marafiki, relative hatungeweza. Mashishi ni ngumu, lakini tunashukuru tumeshikwa mkono vizuri. Ndugu yetu amepitia ndoa ya mwisho, kwa sababu kuna ndoa ya kwanza ya kusaliwa, alisaliwa vizuri, akatairiwa vizuri, akaoa, leo ndiye amefika harusi ya mwisho ambaye ni kifo. Nasema wacha apumzike, kwa sababu yale ambaye ametenda Mungu ndiye anajua.
Kwa hivyo wenzetu wote wale ambao tumeshirikiana nanyi, tumeshukuru kila mtu chochote ambacho ulitoa katika mchango huu katika kusafirisha mwenzetu waende kupumzika. Tunashukuru kwa hayo tu. Asante sana, tumeshukuru kwa sababu mmejiunga na sisi. Tusema ni asante kwa sababu huyu ndugu yetu tulimpenda, lakini Mungu amempenda zaidi. Asante kwa kujumuika nasi popote pale penye mtaenda, mtuombee, mtuweke kwa maombi. Asante tena tano. Sawa. Wankoira neringambu yamano. Saba minto bonsi. Balitwa bwatera n'umuyegoyo James Onyango. Ulengo mokongu. Lakini twayebwatiranire bakaboni gwaerire. Kenyoro ngo baira nirimbu yabasani n'abairi. Ase bali basoye emebuko yabo. Ekagera tugaikera twikire boniga. Na tebire ngambu yamano ase gasingiya. Nyasaba seseni. Naenda ase chiarwete chira nororo. Nabageni baitekera mokogenda. Mogende buya. Saba ikibuya. Ande ntonakumirana. Buya mona sayo. Nche naro mo chairman w'Ekenyoro. Charles Ntabo Baranaba. Buya mona sayo ma. Aliye hai anakuja upesi sana, kile jicho litamwona na wale waliomchoma watamwona. Yesu Kristo atupae tumaini kubwa, mchungaji wa kipekee anakuja upesi sana. Bwana aliye hai anakuja upesi sana, kile jicho litamwona na wale waliomchoma watamwona. Yesu Kristo atupae tumaini kubwa, mchungaji wa kipekee anakuja upesi sana. Makaburi yote wafu wanapolala yatafunguliwa tena, waliolala zamani watafufuliwa, tuonane nao mbinguni, tuingie nchi ambayo hatutatengana tena, mahali hatutazeka. Haleluya, haleluya, tutaimba hosana. Makaburi yote wafu wanapolala yatafunguliwa tena, waliolala zamani watafufuliwa, tuonane nao mbinguni, tuingie nchi ambayo hatutatengana tena, mahali hatutazeka.